Tapi afia e taha mai. Tapa mo e tamatui tu bobono. Ka mai taha ni kui ni na naspau. Tapat ki he tama pinis kau ni. Poto o kalana. Tapat ke ek ton parimia ko ek parimia reo. Ka mahu ik mista kapneti. Tapat ki he hoi whawhong kau no pere. Tapa mo hoi whawhong ka kai. Maro mora mari rei pampangin hoik. Ko taas ni tarna ku tufat peo hangi pe koe ngahoe na e tala hui kosi. Ku te pire i mai ngahi lao e tolu koe ni me pure anga. Pa koe tönga koe taas ni tau ke ihe komi kakato hangi pe koe mo peai. Ki mo pa tau hoko atu te kore ki karake ki lama e tohi mi he ek pare mia. Whahu mai mi ek tombai mia. Kagoni ki he ului tohi pea e ofisio e ek pare mia. Whaho ki he ahonia whaha a kosi waf mau fulmani ma. Lot whawhanua, ek sea wharearea o tonga nuku alofa. Ek sea kawenga ngahi lao whakanganga whakawawe. Ua whakapapa ki whitu na mu whare eiki, kai whakahoko atu ai whakahoha koe ni. Whikau aki mo ngahi lao whakanganga o kuhat i lalo, ki whakahoko whemea aki kei ai wharearea, ko ngahi lao whakaanganga whakawawe ai pureanga. Ua ki lao whakaanganga whikawalu wa mau fulmanima, lao whakaanganga ki no malu i o whakamatala tāu taha ki he mo ui wa mau fulmanima. Ua lao whakaanganga whikahiva wa mau fulmanima, lao whakaanganga ki hono wheawe ap whakapuripuri o paanga kahaka mo ngahi koloa kuma umehahia wa noa wanima. Tolu la whakaanganga whikahongofulu wa mau fulmanima, la whakaanganga whakatontonu ki he kau ofisa whakawahi whanua mo kau ofisa kolo wa noa wanima. O madunga e koreni i he whemau ki whakahokorewa he pureanga e ngahi ngau e mahu inga o whakatatari ki he ngahi lao whakaanganga koe ni, o whakatatau ki he ngahi palani ngau e na ustari e pureanga, pia ki a usia e ngahi taumua ngau e mo ngahi hoa ngau e mitua pureanga. O whemau e ngahi lao whakaanganga ni, ki hono whakahoko lerei e pureanga hono ngahi whatongia ki he malu, mo e hao, mo ui lerei, mo e kahau ai kakai o e whanua. O ko amanak pe te ke tari lerei e whakahoaani, whakapapatu, whakamoni, na bolotok tātaniela, fusmalohi, paremia reo. Maluksia. Ka hoi ki ku mahino e halfononga e asnita koe whika whae tau asnita. Koe la whanganga whika walu hiva pa mahongo fulu. Ki mo pēhau kore ke karake ki lau raki mai la whanganga whika walu. Wa whehonima koe la whanganga ki hono malui o whamatara tau taha ki he mo ui. Kore ki he ekmi staffa mo on mai he. Lau koe ni ki o maha whamatara. I kai te wholoanga mi te nima. Ekmi staffa mo ui. Sea tapu sea pe tapu e tamapinisi pare mele leo ka e ki ka o fafofonga e tonga e kapneti ka fafofonga e te pire ho eki e mo e te pire kakai ka tamu fin motoani ke fa hoko atu ai lao koeni o ku tuku yo tau ke tau fai ha lao ki ai ko e ngahi tau mu apa o lao ko na ku asipe ko ngawa ku pua o foto ala ko hinga ke ne hanga o ki he hu tana ki ngawe aki fa ha fa mata fa tau taha ki he mo ui ai kakai hange pe ko yo ku mo me ai ngahi e mahina ko hirina ai hacking o pehepe e tukuange ai ngahi whamatala whakatau taha ki mo ia kakai ai e ko mea mahu inga au pitoheni i he ngawe ai kau ngawe ai pot ngawe mo ui ko e uhinga hono fotu e lau koe ni ke malui ai ngahi whamatala whikau aki mo ui ke ua na hoko ia ko ha mea ke tufaki holo ke hoko ai ha mau pe ko halumolumai aha taha o ku me ange ki wharemaha ki pe ke ave to tonu pe ke
Koe hape ai ngai whamatala whikau ak ma mo i hata. Kua pau pe ke loto ai toko taha ko ia ke share ki ato e taha kehe. Me toko taha koe hunehanga o mai e whamatala. Hangi pe koku mo mea i. Ko toko taha ko toa pe o ku me ange ki he potungai mo ui o whemau ha tokoni. Kua pau ke mau ai ngai whamatala whikau aki mo e whakoutua o toko taha ko ia. Ka kamata pe mi ono me hoe tānaki ai whamatala whikau aki pa moe a whaele i whitu na e o ke nofo ai ko hai ai tō taha o whitaha ki a te koe ka mea e hoko i a te koe. Koe u mea katoa koe ni, koe u mea whakapuripuri pe ia o ku pure tō taha pe ki ai tō taha o ka ane whamatala. Tuku ke ka pau o ku te eki ai ke a o tau hongo furu mahawalu pe e haurewa ai next of kin pe koe tamai pe koe whae pe koe tō taha o kune o kune hanga o tō ngai tō taha koe ni. Pe e ta tau pe ia pe mga taha o ku teamed intellectually o ku ikai kene lava o matauhia. Ka koe lao koe ni ia kene hanga o tauhi ai ngahi whamatala ai toko taha o kua uange ki he potungau e mo ui whekau aki pa mo ene mo ui ko ia pe o kuia e to tonu kene hanga o atu pe whemau ke shea mo atu e taha kehe pe ikai. Malo pito. Maroit misa, kore ke karake ke lau loaki mai lau whika walu wa whiwa ni ma, koe lau ki hono malu i wa whaumatala tau taha ke mo ui wa whiwa ni ma. La whanganga ki no malu e whamatala taha ki mo ui wa noa wa nima. Ko la whanganga ki he la whakau aki mo whakamatala taha ki mo ui mo ngahi mea whelawe mo ia ki lava o malu i e to tonu o hataha ki he ene mea whakatuitui mo tauhi e whakapuripuri o whakamatala taha ki mo ui. Pea ko pau e pure i e ngahi lao mo ngahi tutuun mahino ai hu tānaki ngā e aki mo e whakaha o whakamatala taha. O tutuun e tui mo wharearea o tonga i he whakataharea o pure anga o pehe. Ko ngā uruaki tala teu. Kupu taha. Hingoa nou e ui a laoni koe lao ki hono malui o e whakamatala taha ki mo ui wa noa wa nima. Koe rato ke tare no lau waki la whangang ki hono malu i e whaumatala tau taha ki mo ui whahamau ni ma. Siamo tga tita fatafi puloka sas so vale di tulsi lente se vendin to moa ve o sataka moare tunuku sami ku tawai pulu ek ministanga ngai falo to fonua ek ministamo ui ek minista tak mamata ek minista ki muri me ka to ne fio ek paremia leo ek minista fa tawaki ek minista ngai business e puranga ek minista ngowe ek no pere tu hangana ek no pere tu afitu ek no pere fohe ek no pere vaia ek no pere tu la kepa. Se loto ke toko ua fulu ua noa. Koe ki kai roto ki no lau waki la whanganga, whahamau ni ma. O kui ka whakaloto pehe ekse. Whatatau ki he tohi ku mau mai mi he ikpari mi re reo, koe lau whanganga whawawawe in me poreanga. Ine pehe te kore ke tau lau tu oua. La whakanganga ki hono malu i e whamatala taha ki he mo ui ua noa ua nima. Se. Para que tu eso me gato. Koe hiri ono lau tu oua. Lau tu oua, tu hifo pa tau whawhok mai ki e paroti. Whakakato no lau tu oua karake. Koe la whakanganga ki hala whakau aki mo i whakamatala taha ki he mo ui mo ngahi mea whelawe mo ia ke lava o malu i e to tonu o hataha ki he ene mea whakafo tuitui mo tauhi e whakapuripuri o whakamatala taha ki he mo ui. Pea ko pau e purei e hangahi lao mo ngahi tutuun mahino ai hu tānaki ngā e aki mo e whakaha o whakamatala taha. O tutuun di he tui mo wharearea o tonga i whakataharea o pure anga o pehe. Ko ngā uluaki koe tala teu. Kup uluaki koe hingoa nou e ui e laoni koe lao ki hono malui o e whakamatala taha ki mo ui wa noa wa nima. Au ki whaingamari mo ngai whotu ka pau ki ha pōpō ki tuif ke kon kakato.
Tahokat ki he lau whika hiwa o awhi o nima. Ko he lau whanganga ki hono whe awe aki whapuripuri o e paanga kākā mo e ngahi koloa mau me ha hia. Lau whanganga koe ni o ku whamaoni mai ai ai Eckminster Lau. Eckminster Lau. Tawa tika he whidua na eksea, peki he tamapirinisi, tupo toa, peki he tuan paremia, he minister, peki hoi ki no pere whanua, peki hoi whon kai eksea. Eksea koe lao koe ni, tene toa, ia lao lolo tonga, whika pema whiaka ki o ngai pangkaka. Koe lao koe ni eksea, i wakai whamotuani gai, o whiunga ia mo e pese ni mango furu mahiwa. Ai ulere me pese walu, ke pese te au whawhitu, pia ai whamoremora sea, koe whamatala whakamahi no ia eksea. Ai eksea koe lao koe ni, umatua ki kiria pita hono whakamatala i, o ku kaua i eksea ai hono whakatu hangahi kulupu ke nau hanga tokanga i kina, ai tawha koe ni whikau aki pia moe maa o hatupu, i hangahi activities o ku tai whakalao eksea. Ai koe lao koe ni ten hanga eksea o kawan o pure i kātoa, ai uhu whahinga mea pe eksea ku whahau kai whanuan no au peo whakatu a pure anga. Ka pau e mau, na e mau ai koloa ko ia pe koe paanga eksea i whunga o tai whakalao o i loto kotoa a hono whakatotolo i o au pe eksea ki hono to'o, o au pe ki hono taofi, au pe ki he hū, ki he wheitu, o ai ki he mau, hatohia Warren eksea, o i loto kotoa i he lao koe ni eksea. Koe ne pehe eksea i he o whiunga ai lao whakatoa koe ni eksea me pesi hiwa ke pesi walu fitu ai koe lao ia. Ai whiunga me pesi fitu ngo furu maa walu koe kupu e te au whātoru he lao koe ni eksea. Koe eksea koe he motuani koe mahuinga lao koe ni eksea koe tau te fito ke ngahi u activities hange koe trucks o ku lava eksea ke whakawhainga tā iai pe ta ofi, pe to'o, hapaanga, pe ko hakoloa o mau me u activities pe he eksea. Koe pe eksea o koutui, koe lao koe ni, koe ne hanga o mau kotoa, ngahi u tawhaaki ki he whakalao, tawhaaki ki he ta ofi, tawhaaki ki hono to'o, o i loto kotoa he eksea. Tui he motuani eksea ku kakato hono whau mea lao koe ni, ken hanga tokanga i kina, ai ngahi tupu, puka ngahi koloa kotoa pe eksea o whehu aki whaka local i tongani, o au ai peke ne hū ki tua pure anga eksea, e toi alatu me lao koe ni ke whaihano tokanga i kina eksea. O au ai peke ngahi tautea, lawe motuani eksea, o au ke ta kilu me ua kilu, ai ngahi tautea i hona mau e lao koe ni eksea. Koe eksea i he pongpongin, o koutui ku kakato, mo whiunga lao koe ni ke whahu mai ke whareni, ke whai mea hano discuss final ka e pāsa to eksea. Malo. Kut ki ka ki tau lau lau. Lau pia ki kōre. Nō ratou. Ora se tamu e whaidona, tamu e miskauni, tamu e me mi pe wharea rea. Hange ko mea e misa lao mau ingan tau pōpō pe ki lao koe ni. Ka ko inga pe ka lahi e whai lao koe ni sea. Pe ku ia naha tau taimi pe tui tonga i whotua nai o se lau ua ke koi kore pea ke pureanga te nau lau bari lere i pe ke alu he whonga no bolo pe te tau lere rewa he pe si walu o fultupu koe ni o lao e mne o mahino pe ne mahinga ka o mahino pe whi mau pe ke tau kou fruai o si vi ka wanga pe e whotua tia ke pureanga pe wa nau lau. Tapu fituna sea kai tamu e oi ke fale. Kai atua tal ke fiu ko ni ko tu sea ko hange pe ko tohi ko na o mai. Ko fikau aku ke lawe ko ni mo fo ko o paanga mo mau hamea. Tata te fito ki hakoloa ko mau me he fahinga ngā ue ko ni. E koe whangā koe ni, o me toi hanga ia o toko ni i he taimpo o mau me ai ha paanga me ngahi
ngā ko whai e kau whai hia. Koe mau koe paanga ko o fō o hao. Pau toi tokone toi ko hono whakaai ai e hia ke toi lahia. Ka koe ngā koe mea koe ni une lolot ko kuhi he honga o mea koe ni a tongani sea. Pa koe hiko tau taimi o whaamu pe ke tau ko tui au e ka pau e tuku mai pe ke whai atu e matua whakamala alao au ke ne osi. Ko tui au ko si whiunga pe. He koe lau e koe nia o ku mei fōtunga tatau pe mo whai tatau pa mo ngahi lao tatau e ngai whanua koe Pasifiki. E koe mea eni o ku ne kāpu e Pasifiki pa ke tau ngāu whakataha ai ki he whehu aki e mea koe ni koe paanga uri. Ka koe kone pia sea ka pau e tuku pe ke tau e whawe pe ia. Ke mai ke whai whakamatala ke kakato ange e komi kakato. Pa koe ospi koe aku tau lama tau to. E koe ngahi koe lao e koe ni koe ne to'o pe ia lao koe wanoa. Koe mea ke hea lao koe ni une toi ki whakamama whai ange. Pa toi whakalahi ange ngahi tau tea, pa toi lele ange no whakatutu ke malu ange a tongani me whahinga hia koe ni. Malo se. Pamalo atia, pamalo te pari mea leo no mai tali ko ya. Ko ia na fai beto nga popo ia ke falere la nge ko ni. Ko na fai beto nga ia ki no sivi ko la ke ngai tapa ke. Ka pa ko e foto e me pari mea e se tu ka pe se don. Malo. Papa tahni. Tamo e feito na se tapu ke tama prinisi. Kau mai hoik memi pa falen. Eksea, kau ini mea whakalolo mamon. Ko mai la mahu inga koe ni. O tala mai ke whakawawawe. Koe a kua mea fufu me ki mautolo. Kai sea, o koe ke tui ai motuani. Ko mea koe ni ke whakawawawe pe. Mea ini ke whanua whakaloku fua. Pero ai ke whainu ino mai e pure anga, o kui ai ho mau uto. Ko pau ke whakaukau i lerei, ai lao e whanua e tia. Hei kai ke ai pehe i pe ia. Ko whotua tisea whakafoki mai mea, ai whatongia o i whareni, ke ai whakahoko, whakalerei ki e lao koe nisea. Hua ai pe maro sea. Sia kata pe toi tūhake. O koutuina ke mahinu ki tonga ki wawa utaha nima e whakamatala nenai. Koe mea inu mahinu ka te au sea, o whakatamulu. Sia koe kuhinga eni. Ka pau te nau whanongo whakalele, ka pau te whakamala ala. E koe kahe mea ia hen ke kākaya kataha. O si fōu mai eni i he fōunga. Hau me he potu ngāu e koe Reserve Bank, hau ki he kabineti, whakamatalai, fōki ki he atensenyare, whakamatalai, mau atu ki komislau pureanga, ta utuai, whakapapaui, hau e kakai kou na whikamuia o whakamatala. Whakatontonu atu. Pako nek mau ense. Koe u whaunga ngā ue e pureanga. Whewhe ho whare. E ai pehe i pe ia. Rotonga o whewhoki aki i e whaunga ngā ue e pureanga. Kai o mai whare nia ke pehe. Kai ki utui pehe au e sea. Sia ko poina ka nenai ka pau te mou ki loto tohi fo ke mou whanongo. Ka mau whakamatala atu ko tui ko ne osi pe koe whakamatala ku māmai. He koe ka hafu mea ia heni e fihi fe. Ko hono whakaaien ke maluange lao se. Hoi ki os mahino i siu koe ni. Na os whamatala pe mea tatau i kōsi. Whatatau ki tau tohi tutuni. Koe whonga pe ua me lawa i ki whawawe i ha lao i wharearea. Urua ki, ko ha pāloti pe lotu ke to lahi whare ke whawawe asnita ko ia. Ua, ko ha toi whamoni mai me ik pare mia koe la whanganga me pureanga koe ngahue ke whawawe i whare. Nei ki tau pāloti i konga urua ki. Koe tohine whahu mai whatatau ke konga noua. Ai au i he tawhaaki pure anga, pe nau kei loto ke whahu mai tohi, pe koe nau whafoki. Ai ne e kore hui kōsi, ne whafoki ai tohi whikau aki pa mui lau lotonga i he komit lau. Pompongini, whahu mai tohi,
fai kori mai tau tapat ki ton paremia ko ek paremia reo bagun ko tarin o mai ke tu mau pe to ek paremia ine pehe ko la ko ni ke hoko pe ko la fa va ko ke ka ke tau la lo ke la fa la Để mà phải tuân hành xe. Phải nó biết thì phải nói về cái làm về cái việc này xe. Các bạn cái trong bình sĩ hồ cả là bộ to. Các bạn chú bà đem nhà leo các mày về cầm như tí. Mày về cái nó bên này. Các bạn thì cầu phô cái cái. Các bạn bên xe cái phàm malu tu he lọt lên đây này phải hình xa nhiều. Xe của món này phải tuân là cái omi pe koe a tutu ni o ko lawe fe tutu ni ko paule wa ke tuku e tau ngawe kotoa a tau hanga kotoa ke la fa wa ve ka koe uhi o whatonga i he kau me mi pa e whaleni ai mea koni o mai o mahu inga ka koe mea koko ki tu pako po ki he hou e whafonga kakai e pare mea leo leo whatonga i foi kupu e pe stafa sai pe kau me mi pai a ka ke me pe fa matala e sai pe ia o ko tokanga ke ka kai e fonua se fa fua ke lo to fale o tamai ke fa nau mo koi ke fa mo puna pe a mo ngai fa e mo ngai family o fe ma ke fa ka matala fa ka le ke ai me a ko hoko ko ni se we ngai me hoko e fonua ni kai pe ke mea i he mātu ahi a ka moe kui, moe whakatu whawhine, lau pe he pe koe ngā ue ai whoha, ngā ue ai hona o whewhine, whakawhoki whape ko tū a te kau polisi ki he api. Ako whamu sea ka pau e malawa, i e kupu te au tolu taha, kupu eni ko whawhawhiki ki ata i ke whetu una ki e. Ke ue whatu whiwhe lao ia ke awe ke komiti, ka koe kupu e nia o ku ie kau whawhawhonga, o e takai, ai pa te pire koe, pa te pire koe ki u whakawhatapu. Ke lau whotu atu ke awe lao pea, ke wheituna, i e wike ua, pe toi loloanga i sea, ke whapapau mo whakawhakai e lao koe ia. Kai e sea ku, tūkan pe, tūkan paremia ki ke mea lere i pe ki tau whetongoni aki pe, e ku malawa pe ki tau mea ki lere i pe ka ku whakatongai mea. Koe omi koe whakawhawe e tau whiapita. Ke mea ki whai lau whia hongo furu e toi hono lau. Koe li liu pe me paremia koe ni staka, hapa mea o whakawhawhawe koe ia. E whai pea tau mouhanga he pure anga ake whaunga mawhai koe ia, o ngawe aki ke kupe si ai e ho asen dai se sea. He mea ki whatongai whetuna, malo, whai mau mau whemari. Che, iki bagi whai maile ki whala wea ki e tapu sea pe tap ke premia le reo pe tap ke Prince Kalauni. Sea koe o ko ngoe au pita hono o hake ai me ane o hange o ai ke whailisia e whanua. Sea kau hanga o whakalai wea te bea koni. Koe mea ngā au en ke ni whakapapau e o pure i le rei e whanua. Koe hele tā. Hele tā koena e kore e Solomone ke ne vete aki ai whetuku aki he ki pepe na e kei mo ui. Koe ngā ke asi mai ai ai whahinga unau poupou e pure kovi koe whahinga unau poupou e pure lerei. Ani a kou asi mai. He here tā koe ni. Ka pauna ko hatoe lao ang sea. Koe lao koe ni lolo tonga ma ui na koe kore mehe ngahi waa o nau whengau e ake whaingata e nau tau ai mani lonturi pe koe fōpaanga. Mahu inga ke tauhanga whakaivia ki nau tolu ke whakahoko le reho nau whatongia ke purei le rei e whonua. Koe no whatu tā makiensea o geila hao koe hapaanga uri ki kau a whonua. O kune hanga whaka ai e mea koe whaihia he whonua. Na tau toko whau pe lao, tari e lao, he ki kau kengi koe kamachelo o apa koe ha. Koe kamataia me ti potai mai pia nau whakotu. Pia nau hanga
o whakahoko e whainga whatongia koe ni. Pena o mai he kaunista malolo, ai lao koe a ke malui a ke whonuani. Koe ni au tala mai ni au whakaofa e kakai whonua. He o mai e lao ke malui a ke kaukaka, ke taofa ke kaukaka, mono pa usi e kakai whonuani. Koe uinga e uongo iai, hange tau pehe hake pe ko asi mai ataia, o kuia e whahinga ia, he whareni. Sea. O nau tau kane ke pou i whahia koe. Whatontono atu e. Mire sanga whamorepore ko whatontono e whituuna. O te ikia iai hatahe whareni, o ne me atu, o kuikai kene pou i ala koe ni. O pou i ala koe ni, ka ke ave ke mea i he ngai whamiri ai tuunga o kia i e lao. Koia pe. O ai ke tau mauhala e whanua pe he koe ke pou i. Pei ho ata te ni me heni. O koe ke nau pou i lere au pita lao koe ni. Tahe mea ke mea i misa, kau e motuani he mea, na e osi hoko e ngai mea pe ni, whakao whapite mau whanau. Kai ke nau hanga mea i e whanau, ko haa koe tuunga kuia i e whamiri a koe ia. Ha mea koe ke lawa i o ave, ke mou me ange kau polisi o ave whanau pa whaitu. Mata mai pia toki whai e ngau e koe ia. Ue sia. Ta kue sia e whanau au ke taimini, ke mea. Sai au pita lao ia koe, to tonu, he tau loto ke ta ofi, ai whai kovi mai ave panga hala. Ka ke whaunga, me ke tau wai ke tānoi whanere ke mea ka kai whanua. Sea, ko whihu ia negi he ignopere, ko ne os whakau e ue sia, o hoko ke hako tupu e whanuan, he ngau e ne whakaore orei, ai whahinga unau mau i lao. O moi o hala au pito e ne whakatau kame o pehe, o whakaofa e whanau. Ko whai tūtone mātua e hinu o eke, o au ke tolu mo whātou tangata. Ko hea winga o ai eke ne hanga whakaore orei, o amanaki ke tau tāpuni sea. Ia koe uhinga ia hono o mai ke whakawawehe ulahi e u keisi o kei tari atu me pange pure, ke upaanga uri koe ni. Kai hau ia tala mai, ke ai koa whakaofa e kaureka, whakaofa e kaureka whe kaureka u whaofa. Ai hungai panga uri o ngaura ke tira traks, o tamte ia ia, ako tupu tō tangata hoko. Kai la lere i pen, koe ke iaha tahe wharene ke mo whituuna. Ko uhinga, ko ke hanga whaloloa e mea, ake tau kare uhinga mālua loi, uhinga mālua loi ke hanga. Kai la, koe ke hatahe mālua loi e whare. Kai laka aiha. Hoi, mo mea ki lana. Satini, tataki o taki atu e minista polisi ki toa. E tāku i nge taku. Sia koe, kadaki te tuake koe mega ni utau talanoa ke sea au peheni. Koe whaunga koe ai whale ki halau whakawawe ka pa utoe ave ki ai oku loa. Koe mea koe ni u whakawawe sea. O moni whakamatala e koe ni tau whanonge, ue ngahi mea e ulo tonga hoko ia. Ko kanga ko lau e lau koe ni sea ia te au pehe whakau, hange koe mea koe mea atonga tapu. Wawa tahani ma. Moni e koe hono foi uto hange koe whakatapu. Ka koe kanga e o lau e lau koe ni sea ku malu ia. O si malu hono whotutu o nei ia. Me he kamata angai o lunga hono toka ngai. Ai whaunga ke tātāpuni ke watoi hoko hamea pehe. O lele mai o hau ki whai whatongia a ki nau tolu koe nau businessi koe ave paa. O alo au ki ngahi tautea. Sea koe ngahi tautea he niko, kou fia he le volo koe tautea he kua o lau milion. Pe hae ngai pōpula ke tau e wanima. Ko hono ai ia o e whaahinga e ria koe ni, mo e whaahinga ia o lolotonga whakahoko ai ke whai pehe. Ka kohi ka whotu mai e he no pereria ke tau alu ki he. Ka koe tūku ngansea, ka pauti tau alu ki komiti lao, ka kato alu ke komiti lao. Koe lao ngani e toki foki mai he tau kahau. E kohi ka pauti tau tāketi ke... Sea tau ki tawanu ake ole mere rea.
Tamu feito na exeba tama prinsipia gue ke fare atonga. Exeba ko mau ke fe me aki. Au ai os mai no peia. Pagono ku ngali la mare le pe ho ke ni ke hoko atu pe aki ka ko koloa. Ai mai no ko me mai no te au ke mai no vai tai ni fe unha peia ke fai fe me aki lao. Pagono ke ka popo kai mo tuan xe nga pena ha ke tonga tap tolu ye me na wa ke tu hi fo pe ke komit ka kato he ko na osi ke fai fe be ka o e ngali mahalo ko me wa ho ki na pe tau fa ka ve se tau fe me a pe tau tolu he lao he a hon wa bom tau to ki tai me na ko mai ke to pule lulu ka ko te tau mo re tai mi fe me a ki tu ku ngala ko ni ka ko foto wa tu mo popo ka ni ko si lao ke lao la ki laua pe tu ke komikato pe fa fe me ak pe ke mala ala lele pe pa to ke ha me pe komikato ko ha hange pe ga mai ni falen pe akole ke o fa no vakai ka ko foto ta ke tu ko no to ale ai ai ngai me ko ni pe poto me o se fo ho wa ta hai ko ni kai tu wi fa la ke fa mo ko ka te nga we malo se ko popo te ke foto ke tu wi ke komikato ka ko ngan ko vakai ka tau ka alu ki he no molo. Ek ton bai mea, ka take mea ki lau tong whak te mea ki pe me kala ke pure. O, E me nai hoko he pompongini, muki mei fo whamoko. Teo suspend heni ai ek minister polisi, pe foki he sea komi kakato, ka e whae wakai ki he video ke whampapau i ai tau tea ki he ongo whafonga, o ka pau e hini whaki he sea ha tau tea ka nau, ka maka tuunga hono review, ai video me mena ai hoko ane hu. Ka wane tuko e taimini te suspend whatolo wa nao ka matai taimini. Ka lewa ko tok whapapau e toinga ngāwe whahoko ki a nao amba tuunga i ano review e video ko ni me ane hu. Se o tōpake por whamai mori e tōna. Taunu pia tūtō ni au. Ho whamai mo whātonga i hau eiki mei mua, hau mai ki ahoni. Wane mea peu whai ka te peu e tā i oko. Os ma te peu peu kia sea. Ako tani rei peu ki tōna sea. Ako tatawa te sea, pala me ma whemare. Ka ki he karaki ki tau lauruaki ai la whanganga whika hiwa wafi wa nima, la whanganga ki hono whiawe aki whapuripuri, o e paanga kākā me ngahi koloa o kumau mihia hia. La whanganga ki hono whiawe aki whapuripuri, o e paanga kākā me ngahi koloa o kumau mihia hia, waf mau fulmanima. Ko la whanganga ki halao ke whakata hono iloi, kumi, taofi, puke, pe ke iku ki hano whaao o paanga tai whakalao o ma me hia ma mawhakotoa pe. O ka wai e aki whakafufu o e whaito kona tapu. Ke whakotu hama mawhai ki hano ripoti e ngai whakapaanga, pe ke tutu uni ki he ngahi kautaha whakapaanga mo e ngahi bisnisi, mo e ngahi ngāu i kai whakapaanga ko wahe i ki ngā whakahoko, ha ngahi ngāu o whakapotopoto, ke tokoni ki hono whakawhepaki i, ano whiaweak whakapuripuri o e pāanga kākā. O kututuni he tui, me wharearea o tonga, i he whakataharea o pureanga o pehe. Ko ngā uluaki talateu, kupu uluaki hingoa nou nou. Eui e laoni ko e lao ki hono whiaweak whakapuripuri o e pāanga kākā, mo e ngahi koloa o kumau mihia hia, wanoa wanima. Ko e rota ki tari no lau wake lau whika hiwa wafe o nima, lau whanganga ki hono whiawe aki whapuripuri o e pāanga kākā, mo ngai koloa kumau mihia hia, whahamanima. Siabat kia teita whatawhi ploka, tulusi leintei, 17 do mo ua, iwo sataka, moare tunuku, Vemos ke la tu, ek mista nga falat fonua, ek mista mo ui, ek mista tak mamata, ek mista ki muri me kauta ne fio, ek premia leoreo, ek mista fadawaki, ek mista ngowe, ek no pere tu hangana, ek no pere tu afitu, ek no pere fohe, ek no pere tu vakano, ek no pere vaia. Sia loto ke toko hongo ful mawalu. Tawalu. Kau i kai loto ki no laua ki la whanga, whamanima. Ik zie ook ik kan je verhalen op bij. Laat horen.
là bên ngoài cái bên là cái có để phá xe đấy mà cái có để bây giờ xe cái bà em giờ liệu cái bôi ní cái bây giờ cái ngày cái sự ta đi mấy cái lao cái ní cái ngõ phu ấy tàu lao cái retrospective hà lao ai có cái ngã cái 我们被当大的哎，吉木啊，我们哎我呀，吉个发当被个咩咪，我行业大的嘛行业个是个你，我计个我付呀，吉当大的啦我 apply 吉木，佢高的边啊，个咩个呢，快单我个年来，马老师。Siya, o mahino pe ia, o kei ke foke lao e ka taim ki mo. Ka kuhinga tu, ka uhinga ngai keisi, o koe palopale maglotonga hoko. Ke whakasisi e ngai keisi ne hoko ka hau he o sono pase lao, ni paka uhinga e ni whakawawā vesi. Ka pati tau alu ke whongo ni no molo ke alu e tau ngāwe he hala koe ni no molo. Ko talatu se tok foke mai lao e koe ni tau ka hau. Pe ke whakamoni hua whai ni awhio ki ai, te tauhanga tau misi ngahi mahina koe ka hoko mai. Ko mea ku whete koe kore hange ku whakalawa nenai, tuku mai ai whakamalala koe ka kato ke mau oatu, kau mau whie maari e ki ai, ngahi ngahi mea ke tau tālanga ai, pa tau whakaose pe ai lau. He koe uhinga ia o e tohi mai koe whakavawawe, iyo oku mo oni o whakavawe wale. He kei tau tau tuku e matapā ke awa pia kai, huta wale noa ia, ai kakai koe ni unau whai huat mo hu mai, alu ki he moe, ihe kai koe kia halau ke ni hanga malu i tau whanua. Me fu mea palopale ma koe ni koe taha tau talanoa ki he toko na tapu, ka koe taha ni tau talanoa ki he whaunga koe u whakapaanga aki, ai uhia ke he. Koe paanga o ku whau pe ma, pe atu e kau whai ke nau ngau e. Malas. Tại vì sao cái address bên ngoài miền này miền cái có hàng ngày có miền hậu vệ kia nên này ông cái ha ông mau bố mà tôi kia hàng ngày bây giờ một tôi phạm mà phải mấy phía mai cái phải ông bảo phải tôi nghĩ nó xíu vì ngày ngao tôi có khi ngày cái tàu tù đi cái áp cái commit lao hoàng cái weekend qua cái phải consultation mỗi mỗi law society mỗi cả tôi nào tôi và tôi học đấy là cái tàu final tàu tôi có khi ngay ở Asia hệ tàu tù ni cả cái phong ở phố ni hàng ngày còn mình Asia cái tàu bypass cả tôi là tôi vui cả tàu học qua tôi kỳ hệ commit cả tôi phải phải mẹ aki sai bây cái phần mà là còn cái mà ý là mà tôi có hai view ai cả cái có hai view ai law society có hai view anh ai ta phải cái mà hữu ích à phải cầu aki mỗi lao coi ni có ai bây giờ phải mẹ điều cái câu hiện ngay à ông mau bố mà tôi cái phải hàng áo cái process cái form cái phải aki cái hàng ngày tôi ở đây vậy ai mau phía mau cái phải siêu phải tao cái tao process cái hiện ngay bây giờ phải mẹ điều cái tu cái phải tu là sẽ phải vào Siya koe ngahi tala noa ia koe mo ngahi kupui ko si whai ia. Koe bifu ngahi lawe o whare siya e kai ke more lele e taimia to o atu ki he kakai. He koe fulao ni o whia maa pa ku teknikale e ngahi mea lahi ai. Ka hono ilo koe kakai o tau unu atu mo e lao ke tātā punia ke ngahi matapa o koko e whai ia. Koe mea lahi e ka ki nau toru. O no whanau me ko nau whare ke tau tālanga ko whai. Ai koe mea ko whai tu koe e whakat lao sea koe ange koe e tau taim ke tolo i mea koe taim mea hoko ai whai ngata koe tala noa ia mo ki nau tolu whikau ai kanga tau me la koe ni si whai e a ten senyare pa moe potu ngāwe koe no mai mea i ki mo ai kaka pa koe pehe koe awi ke kakai sea o tu yu whiunga pe e nau whanongo mai nau tolu koe tau whaere he pongpongi Ka tau ke tau maroro Pāpula mariwa ike Koe tau ngau ke he whika whapoinua tā sanita. Ai koe lau whika hiwa wafi wani ma. La whanga ki ono wheawe ake whapuripuri o pānga kākā. Mana koro ak mao me hia. Ane a slau waki. Pea tāri pea koe. Taimin ke lau tu oa e lau. Lau ki whahoa pēr. Ek no pe? Ngā o sea pēr. Kape mo e pīs kauni ka maa. Pare mea. Eo leo, hou e ke. No pere ka maa hou ki whawhonga. Sea, ko hoha alahe i he pumpungi he mea nei hoko whae.
mai puke fuhu koni nai hoko. Pea moe hoko ai ke i he loro tonga ha whare, kai ke ai ha tūnga ngā au e ho whare ki ai. O kwanga mahe ni he kurawe i koe ki ai ka hoko ha mea pehe i ho whare, hifo e wheitona me ho mea anga, pea ta ofi e whare, kai ke te hoko atu ka rewa ko whamaa pōpo, ai mo wewe koe nai hoko. E sea, o mea hene brinis karauni, ka mai hau eiki whawhonga ni sta whewhine ngahi kora whanua mai ni sta mo ue. Pea ihe ene behe o whai ai e tō kanga he pungpongi ni ka pako e atu ngā eni ke hoko atu pe mo weu ho whare pe toi hoko atu ki tua. Koe kia ha ngā au e ia to tonu ke hoko ki ai. Pea koe kuhinga ia koe e kulawe ki ai, ngahi aho ni whoki e ulawe pe ha mea maasila ia. Ke hoko ai ha whatu tāmaki. Pea e ene pehe wātua e launga ki he wheitona koe ngā, koe tōnga koe hao, pea moe molu malu ho whare, nai mau i he pungpongini. I he igmista, kai umaa whoki, ai whakawhonga hau e ki. O whai toanga lahi ki ai. Ke ua mua nā toi hoko, pe i ai, pe moha tūtoni, pau ai wharene. Kou mea hifo pe me o lunga mo mea anga, le tāpuni ai whare. Pe te ke whare ka rewa ko mao. Nai osi ki mo veu e uia, ke mea be wheitona, pe toki whai forewa, pe ke tungi mea hifo koe ki lalo, ko whai mau e pe toi hoko atu i tua. Pea i hene behe ni hangai o mau i, ai unganga tāo, mo lerei mo merine ho wharene. O katoa raunga ko ia, ke wheitona, ka mai hau eiki, ke uai hoko, pau to tonu ke iai, ha whonga, pau, ai whare ki he kāo. Koe ki lao ngā peia, e ksepa ka takono, tāwhia hau ngā ue whare. Maro. Maro ik no pere. Pako whatonga ho lao ngā, pau tuhi whai ki he sea komiti ki ngai to tonu e whare area. Pau kei tu mā pek tutun kone whahoko ani uhu. Whika pamoi ngā ue ku lo tonga whahoko he kalake ma kau ngā ue ki ongo whawhawhonga ko lo tonga suspend ka lewa ko mahino e tutun ka nā hoa maka tūnga i whatatolo whahoko he kau he kalake mo e kau whare whakarau. Kai tau whokmai ki he tau asni taho eki ai a koe lau whika hiwa wawhi o nima kore ki he kalake ki lau tua ua mai. La whakanganga ki huna whewek whakapuripuri o pāngkākā me ngai kolo ak mak me hia waf mau fulmani ma. Ko la whakanganga ki halau ke whakaata a hono iloi, kumi, ta ofi, puke, pe ke iku ki hano whaao o paanga tai whakalao o kumak me hia ma mawhakotoa pe o kauai ai whiawe aki whakafufu o whaitoko na tapu. Ke whakotu ha mak mawhai ki hono ripoti ai ngai whakapaanga. Peke tutuuni ki he ngahi kautaha whakapaanga, mo ngahi pisinisi, mo ngahi ngāue i kai whakapaanga ko wahei, ke nau whakahoko ha ngahi ngāue o whakapotopoto, ke tokoni ki hono whakawhipaki a hono whaweak whakapuripuri o e pāanga kākā. O tutuuni e tui, mo e whare area o tonga i he whakataha area o e pure anga o pehe. Ko ngā uluaki tala teu. Kupu uluaki hingoa nou. Ewi e laoni, koe lao ki hono whaweak whakapuripuri o e pāanga kākā, mo ngahi koloa kuma umehia hia, waf mau o fulmani ma. O e kumomea mai ke hari koti. O ka pau ke hafotu, pa mumea mai. Sia, malo e mawhia maari. Fotu at ke tu ke komika ato. Malo. Fotu o tonga tapto, pa popo. Tuhi whan ke komika kato. Ta hokat ki he whika hongo folu, wafi wa nima, koe lau whanganga whika whaton tonu ki he kau ofisa whawai whanua, mo e kau ofisa koro. Ek taun pai mea.
Malose, ke langu ni no au pito peia. Ka kohona natulani sea ko o kutari ai potunga ko una fitu tuku ki ai kai hoko ate na mga we. Ko fatontonu ko ni ko fatontonu ki he la ko o ku kaunga ke ka ofisa kolo mo ka pule whakavahe. Ko e hape ko ke mea isea ko konga ni o e tau tuku au mai me he e tau ngā ue he levolo koe o e kolo. Pai he i ono aho he senturi ku osi na whakawhalala ai ngā ue e pureanga i he levolo koe ni ko hi ko e sisi e whetutaki, tokosi e kau ngā ue, kei tokosi mo e kakai, pa whaingofuange e whakahoko ngā ue. Ko e aho ni sea, o kulahiange e whatongia o e pureanga ke fua, Pako osi whakafoki ai ngahi whatongia lahi ki he ngahi kupu o whotuia he pureanga ke whai whatongia. Pako e potunga koe ne potunga koe ki he ngahi mea whakaloto whonua. I he ngahi tau koe ne whakahoko ai koe hono liliu e tau ngahi lao ke whenapasi ange mo e kuonga na e kawai ai liliu e lao whiko aki mo e kau visakolo mo e kau pule whawahe. Ke nau i he malu o e potunga koe nipa mo e minister koe. Ka e pangose i he wanoa na i liliu ai i he puleangai o e aho ke nau o mai ki he malu e office paremia. Ka kai foko nau nofo anga totonu ia se. Ko nau nofo anga totonu i he levolo koe o e ngāue ki he ngahi kolo pa mo e ngahi vāhenga. Pete tau ipe i he whakapalangi ko local administration. Ka he ne tū koe o kuiai e potu ngāue pa ku tari mai ai ngahi whotutu mo e ngahi ngāue ke whai e he potunga ko ni ki he liliu ko eni. O toton fu ki se ki ai ngahi kolo o kuia e nau ngahi komiti. Pe pau ki ai e nau ngahi palani. Pe kai ke ngatai o kuia ngahi mea ke whakahoko. I he levolo pe ko ia. Ko tu ko e lau he aho ni se ko e whatongia o e pule whakawahe me ka fisa kolo. O ngau whai e nature e ngawe ko e ngawe e potunga mo ui. Ngawe e potunga ngowe. Mo whanki ngāwe ke he pe ki he tauhi koe o e kolo. Ka taim koe tēnā whetukutuku ki he potu ngā to tonu ko e ni, o ku whakahoko rewa ai whatongia to tonu ki hono toka ngai o e kolo e he potu ngā koe ni. O koe pa mo e ngahi tokonia o ku tuku ia i he paseti he taimini he malu o e minister koe ni. Ki he ngahi ngāwe ka kai whiwhine, ki he ngahi ngāwe ai kolo, mo e nau ngahi ngāwe whakalaka ai ngahi wahe whonua. Kai kai ke lama ia he ko hiko kawe a kakai ia koe ni, he kupu mahuinga ai whekau ke nau whai whotutu ma ai kolo takita. Ko hono kahau sea e tuku peia ki he pureanga o e aho pe ko pureanga he kahau ke sio ki ha toe furi hiange o whainga ngawe koe ni ka tuonga o toe profesionale. Ako ne tuko he aho ni o fufi e mau ia ke whai mo nau hiki ki he potu ngawe koe ni. Neo o swai tutu ni e kabineti i he whaka ngawe peia ke nau foki na tolu. Ke nau ngā ue pa mo e minister koe ni, i he lolo tongani. Ka ko hono ai e ni koe ke liri wai pa mo e lao o mai koe ni, kai lawa ke hoko atu e ngā ue se. Malo. Malo se, tamo whitona, tamo e parimea leo, tamo e pisa. Tātou, ka taku kike ngofo pake raklau waki. Ia, malo. Kara kike lau waki la whanga whatonton ki ka ofisa whawhai whanua, me ka ofisa kolo. La whakanga whatonton ke ka ofisa whakawai whanua me ka ofisa kolo waf mau whanmanima. Koe la whakanganga ki he lao ke whatonton e lao ke ka ofisa whakawai whanua me ka ofisa kolo. O ki tūtūni e tui me wharearea o tonga i whakataharea o pureanga o pehe. Kupu uluaki, hingoa nou, kupu si i taha. Ewi e lao ni koe la whakanganga whakatonton ke ka ofisa whakawai whanua mo ka ofisa kolo wanoa wanima. Ka rota ki tari no rāua ki la whāngang whatonton ki ka ofisa whawhai whanua mo ka ofisa kolo whahamanima. Se alo tuki ai a te wita whatawe bloka, tulsi leintei, vai taione, iwa sataka, moare, tunuku, samiu waipulu, riami, oskela tu. Ik mista nga ngai whakalat whanua, ik mista mo ui, ik mista tak mamata mo la, ik mista ki muri me kautau e nefio, ik paremia leo,
ik minister whakatawaki, ik minister ngowe, ik no pere tui hangana, ik no pere tui afitu, ik no pere fohe, ik no pere tui wakano, ik no pere vaea. O gloto kia toko hongo fulu mahiwa. Koe ki ka roto ki no la roa ki la whakanga, whahamaniwa. Ui kai ha whahaloto ki ai iksea. La tō. La whakanga whatonton ke kau ofisa whakawahi whanua me kau ofisa kolo wanoa wanima. Koe la whakanga ki halau ke whakatontonu ai lau ke kau ofisa whakawahi whanua me kau ofisa kolo. O kututu ni tui, mo wharearea o tonga, i whakataharea o pureanga o pehe. Kupulo aki, hingoa nou. Kupusi i taha, ewi e laoni, koe la whakanga ngā whakatontonu, ke kau ofisa whakawahi whanua, me kau ofisa kolo waf mau fulmani ma. Mea mai tonga tapto. Alo sea, tamu feito na sea, kore ke hufanga e whatapa atu, whaafaki o whare. Sea koe te tua pe sea ke whaipea a kore pe ki he pare mia leo ka mai pureanga. Tamu fito pe ke lao koe ni. Nai mai whi lao koe ni sea, o tōla hei heni na nau mea pe wharen. O whai anoa rea e wanoa. Koe tamua sea ke tō mai me he mia hoi taim ko ia ke office pare mia ke lava grassroots pe ko ngai kolo o excess ai taki o pure anga o aho ai ange ko hinga e ko nai riri wai me mi sa mia ke au ke pare mia ke kam anda ai u local government i he pure anga o aho ai nai riri wai ko ai foi lao i he wanoa ai na sia pe ngahi na fai fe mea ki ai pana ai uhinga o mautari ai kon ke liri o me he ki he o ko me pe ta se na fai ai sio ki ai tata o pe ni mo ka ko vana ko ongo ko vana na anta mo na o he office pare mea ko na o na to nga ai ongo motu ha pai baba tata o pe mo fa fonga pure anga e wa fa fonga pure anga ko ni o ni wa ai ko no whakataha i mai e ngā sino o ngau tariangi hanga tonu ki he whakalere o whonua ke au ai whakamatala au ai ngā ue e pure anga ki he ngahi kolo. Ai ko tau mu ai a sea na e whai aki ai ngā ue ko ia. Pea ko whakaosi pe i pare mia leo. Tō pe tau mahina e tolu. Pea ia e pure anga whou. Pea ko whituna mo pure anga lolotonga. Ka inove ma e whai ai whiria e kakai, i ko hai pureanga te nau whi mau ke whakarere atu. Mea ni koe ke lava o tuku ke tok whai tūtū ni e pureanga e aho ko ia. E toi pe mahina tolu. Pe e anga whewhe hono who tūtū. Pe ke i he office pare mia o tariu i hanga ton ke pare mia he ne whinga e aki. Pe mo grassroots pe ko whonua, pe ko no ave ki he mia pe ko hatoi potu ngā ue. Ka koni wai ke tau whawave e tau tolu. I he taim kono mo tolu toe mahina i tolu pe. Pea tau whai ai whiri hoko. Pa mui mea pe taha e pare mea leo na ke mea pe ki ai. O glawa pe ia he tūtū ni tere keite he pare mea ia ai authority ke mista e mea. Ke ne whai ia ne unga ue. Ai ko uhi ngā ngia as an interim. Kai ke lere kai tūku ke pureanga whoou. Ke tau hau ia whiri. Pe koe hae ne structure. He kai hu mai toi mai whai lao. Kai tuku pe toi pe mahina tolu, pe whiri he pureanga he kakai, koe hae pureanga, o kunau loto ki ai, ki he takai hoko. Koe whotua pe ia, pare mea na whakatatafi atu, ai whui lao koe ni, ki tuku ke purea hoko, pia ngau e pe delegation e authority e PMA, ki he minister, kai toki hau na tō whai tūtūni, pe koe haa ai mea ki he hokat ke kāu. Koe pe sea e ki whaua malo. Se ko koe mo ke kalaki ke ne ai haki lao koe ki ka whisa kolonga pulwha vai. Ko poini eni e sea koe levolo koe ni levolo koe ngawe potunga koe ni ki he mia koe levolo i opu wofitaha ki he kolo. O koe se ngahi ofisi ngahi vahe whonua. Pa koe whiema koe ke nau ngawe ki he kolo koe ofisi ai ni ai kolo. Ai koe tau ke hanga o whiri. Kai kalanga se kalake ki he lao. Lao ko he taimini koe
Ke mosu ke hono ke whatongia ko nau ke fua. Se ko tu e kala ke koe lao e nei kono. Ko koe lao ke nau whatongia. Ke kono whakalufua sea koe uhinga ia he ko hiko nge mea koe ki whakapatseti mo ngahi mea koe o se anwe ki po ngā totono. Wa koe kau ofisa koe ni koe kau ofisa o ngā ue whakakolo. I hene tō ko he ahoni o koe kia hana ngā na tolu o whikawaki hanga tonu mo e levolo e whakapalani whakalukufua e pule a ngā. Koe levolo ko no pule i whakalukufua e ngā ue e pule a ngā. Koe levolo ia ki he governance pe koe pule. Ko level ko ki ngau ki kolo o ku he malu ya o officer ko ni o minister ko ni ki ta ki he internal affairs ai ko hinga ya sa to ko ni atu ke pare mia ko inga pe mau inga pe o e pare mia le o ku mia i pe o ai palani a whakakalaka ai kolo ko to pe ko nau palani o te ke ma o ki he pe te update ka o ai palani ai kolo ko to pe e whakakalaka ko e nau ngau Ako ko potngau e motuan ai feituna kadaki. Ai feituna o ku kau ia potngau e lahi taha nau whinga aki. Ange ko tu fai vai ko ave sola ko ave au tonu ia ki he village. Kau tatau pepe mo health o ia pe nau fatongia ia tonu ia. Ako ia pe ai tokonia tue pare mia o ia e palani. O wai ngahi palani ne ngau e pa mo iwe na nau whinga aki. Ke whao e ngai palani ko ia malo se. Io, ku ilo e o ngai palani. Ka koe palani e he level o ku ngāwe ai minister koe ni ki he ngai me whaloto whono. Koe level o wofi koe ki he kakai pa koe level o whaiwhinga. Ku ilo na o soa ngai palani a koe pa ko sioa ko ngai u palani. Ka weko palani e whao ka ofisa kolo, koe palani e whao he level o koe o kolo. O mana tui ko tau ka ofisa ko loa tai mini ko tau fili tau tau pa wangi pe kono fili tau tolu ko te maha mea ike whae ke fili hamaka tu uma ko hai pe o lahi taha ne fili pa hauia ka koe whatongia koe kono ave koe ngahi mea ki he level o koe o e ofi ki he kolo pe koe local administration ko mea e potunga kono na tau fotu ko mia ko ngahi internal affairs Pako e angai whakau ko ahoni ke tukuange ai governance, tukuange ke tau atai na koe ke toi kau mai ai pare miaia he level o local administration. Ko ne mea na whaia koe tokangai ke kabineti, palani whakalukufua ai whonua. E tampania, ko whatokanga atu. Mea mai he kore koe nia tō taptolu, peo ku mou loto le rei ke holo mue la koe ni ka tok whahu mai pure anga hiri e whiri wharearea. Sa koe kia ha ne kaunga nei mo whiri wharearea mo hai hau whekau ake nia mono whakamau po opo whalele e ngāwe e pure anga. Pako uhingai ko hono mai ke whai mo whai, he kulolo tonga tarima e minister koe ki ne ngāwe pe mo ngahi kolo. O pange peni ko tau lago na tau tokosi. Ai ke te ai tau ki tu tai taimi. Au koe ki ulanga sio ke uhinga o tai taimi pe ko tau tai taimi ke ha e lao e tolu koe. Kata hoko. Kata pepe la maari lere pe pari mia leo leo koe ki toko nia pe. E pari mia leo leo koe toko nia pe hen. Toi mahina tolu paha e pureanga fōu. Pe ni mo et ke tui koe mea ia e whe mao he pureanga koe ia. O ai ke tau ngau e aki ke liliwo e fo ilao whakavawe. Iha mahina pe e ua. Pe hu mai pureanga koe. Ko hau koe ke tau tuku ai. He wasilanga pe he minister ai a whai ngau e. O pai delegate he pare mia ki he ki minister. Ai koe hinga pe e ko le pare mia leo leo. Pe koe ha ai advantage ko benefiti o pau e delegate ki he pakai ke tuku ke to ha o puleanga ko fai totoni pe alu ke office pare mia pe nofo ia potnga e ke heang. E na uhinga pe hono aviona he puleanga time ko ia ke na ofenga ia wa ofiani ia fatongia au puleanga ki he ngai kolo malo se ko mahina ai me ko ni ko ke mahina pe ko hinga ai whakapipi ki a lao e ki he feel ka ha puleanga hoko mai wa ta mai lele ke na fai pena to mo me atatau ke ave a local administration ke minister mo fatongia ko lotonga ia ko e ke tau to ha o puleanga fo e ta mai ko ha
ke tuku e tau speculation na tau tau ki mui ka tau ai mea ko Ko speculation dia ni ko fai again de whakau de rei ke tuka te whakamari he ko liri weni ke tari ui whakalao ai sino mau inga ko tau sino tau ngau e aki ki he ngai kolo. Ko te tau whai totoni pia o se wharea rea ia pia tau hu ngai pe pure aga fo o ia. Wa mea koe ke tuku ai whakamari ko tahai uesia ai whai whatongia. Se ko uesia ni ko hela e whamatanga tu ko ngau e potu ngai ko na tuku ki ai he pure anga o ake he lau ke ne whai. Mea mai pe koe pe o ke tari ni fotu pe kai, ka ta hoko atu. Se ke tuku mo ka tau hoko atu tolu ki hono tala noa e lau. I he tari kore a tau taptolu, mawhatahono mea mai. Tamo e whituna sia. Tapu mo tampinisi hoi me mi pawhare sia, ko pou ke whotu ko na e tonga taptolu. Ke tau paloti. Ki mohe tolo ate lao ko ni sia ku. O ko hange ko mea koe ai tokon pare mia. O ke pe uhinga le rei ia ke tokon pare mia ka koe anga maheni ko ni ai whainga lao koe ni koe whikau aki ni mo local governments pe koe pure anga whakakolo pe whakavahe. Ai koe anga maheni whakamaman lahia sia ko tui pe umahuinga ke o mai ke tau toka o mai hange au ke kahi whanua Pasifiki. O koe pe ministry ia o kui i ngai whanua lahi tau te whio ngai whanua komuniwiri koe ministry of local governments. Pe aku antai ai kau ofisa kolo mo ngahi re volo i pure anga whakavahe. O aluhifo ke pure anga whakakolo. Koe poini ko o mai to kon pare mia ke o te tau speculate e tau tole mean sia. O te kai ke tau sio to ka haola. Pe a koe motuani ki haola hono to e fatongia koe ni o ave ki potu ngau ko internal affairs. Ka pana hanga he lao ko ni sia o mai mono o hinga ke whanonga he whamatala koe e pare mia reo. O ne o maha makatu unga le rei ke uhinga ai a hono transfer pe hono whakafoke mawhai. Kuno tonga e pe mawhai ke telekeisini ai authority pe koe mawhai me pare mia ke minister ko ni. Ka koe ai koe ke pehe ke tauhanga whakapapau i. Kono ave ki he pa te tau sio ka haola o kutari mai sea. E toki osi e tau talanoa i he Latima House he tau seminar koe ke separation of powers. Tu tau ataina ngai tawhaki he kai ke o maha mea ke whakawave ia ki ha whakapoto-poto. Ha whaulau ha whanua. Koe kātua ngai uhinga ku o mai utari mā hai mo hai. Sia, o kai koe whaunga ngā ue, koe whaunga whaulau. E tau ataina ko e separation of powers. Wai ho tau whatongia ke whai hen, pere tau whai ake hono le aere i taha, tau whai ake whakapoto taha. Sia, koe pou ata koe whakotu una e whai, e tonga taptolu, pa koe pou ki ai. He kono oinga e kai ke hano palapane mana taha ka toki hoko maha pure anga. Ka koe mea koe ke tau sio, ke nau tari mai pea whakamoni e ia haola. Koe kai ke tau sio tato ko hamoni mea i sia ke whapapau. E ola, ai whotutu ko ni kulotonga ngā ue pe sia, pea tau ange whainga maari e ko ia ki hapure anga e hoko. Me ka kou pou atu koe whotutu sia. Se ko ki mea pene ko ai ki o whahatu. Tatak pektonga mea mea whakilaro. Hoi ki koku kore atu ke mo whatonga, ki ko ha whotu ui atonga taptolu ke tau paloti mea koe ni. Kone whotu u ki e ekton pare mia ke whakau koe pure anga ki whafo ke lau koe ni. O mga tuunga i he panaki mai ai whiri wharea rea pa me te uriri pure anga. Ai au whotu he lau koe ni ke whetongi ai tariu e kau pure whawahe me kau whisakolo ki he minister me pare mia ke mia. Ai ko ririu e lao, ke ririu e tō taha kuk tariu i ki ai a tōkon pare ai pure whawahe me kau whisakolo. Ko whauhinga ko tonga taptolu, tokua na iaha pure anga fo o ia e hu mai ririu na whakaukau na tō ki whotutu koe ni. Ai ko uhinga ku kore mai ai e tonga taptolu ke te whakaukau i no whahu mai ririu koe ni. Na fuofia ki hatoi ririu pa tui huma pure anga io o kore ki tui whafoki. Ai koe uhinga kore, o ki ke tari kore koe ia. Niong e hoi ki, ke la whangang koe ni kua slau waki pena mō tari. Koe niko osano lau tua wā, ka pau mō whiawhi me aki ai, whotu mātaki tu iwi komi kakato, ke mō tari pe tai tari ai la whangang. Koe whaunga ia, ki whawhi me aki hen, mō mea mai whotu to tonu, koe tau pāloti ke whapekia e pe lao heni, pe pas,
Pe ko mo fotu ki tuifi kom kakato e hoko atai talanga. Mo me mai taha mo fotu ko ia. E ko ra fotu na me to tatoru ki tari to premier. Ak to le fotu e u ke mo me mai ai. Ko be ta hoko ke paloti pe ko tuifi kom kakato. To tatoru me mai. Fa begia be. Se ka ki whakamanga mātupe ai uhinga. Koe hau koe ne ka wisa kolom whakawahe ki he. Koe ngahi potu ngāwe ke nau ata ke ngāwe me ngahi ofisi wahenga. Papa na lot na toke mau fok matore ngamu ka ofisa kolom pau sai pe ia. Ka koe no mau he koe ofisa kolom ka ofisa pe e taha koe kaha no ofisi o nei ke ne whakahoko maha ngāwe a ngāwe a mātu. Ka pau koe nau mea na toke sai pe ia. Ka mau ngawe a mātu ka ofisa kolom ka tuko ofisi wahenga e me whamu. Se ta mo feduna tape mo tamperini si tape mo ka me mi pa fare ale tong. Se ako mau fenga mari mau pe ke fata no ke ka ofisa koro. E nau fia ke nau o mai o feilo aki mo pare mi ai fonua se. Se ka wi he me mau inga pito ke no fa kolo ko hao ai to ta ne to nga e kolo o hanga tono pe ke taki e fonua. Hage ki foi lang i se. Se ko no fo ko ni ko ke tau hanga fa fai ke he i ko mafai o hai se ko fa ton hiva ek ton pare bia o mo talanga ta mai ke tutu ni ko halfono nga mo tau toi tutu ni ne tataki tau fe me aki o tapu ke fai ha fe me aki fare area hiri no lau tu wa o ka pau mo fe me aki ai fo tu ma ta ki tu ifi kom kagato ko fe tu ki fai fe me aki o ka pau i kai ho wat ki no paloti tok mahino me ai pe tari la whangang koe ni. Mea mahi toi tutu ni hau eki. Fo tu ua pe. Taha pe, tu hivke kom kakatoho kua to mo fi mea aki, pe koe ua. Koe taho kua ki hono paroti, pe tok mahino me ai, pe o tari la koe ni pe kai. Ek minister. Koe se ada fo tu atu ke tu hivke ko pi kakato. Pe pupo. Ek minister, me mai. Tamu feduna se. Tamu pilis kauni. Pape ki o imi pa fare ale tonga. Se ko kore pe me te pile ko ni. Ko ma tolo en mo ma tu fa fatongia. E pura nga tu po. Kore atu. Wi pe ma ka tu unga. Ma fia ma wa la ko ni pa kore atu. La ma le le tu e fo mo la ke ko mit ka to. Ka fe me a ke o atu ma fa kau. Ma ka tu unga. Ma huinga, na huinga mai lao ke fituna se au. Alsa. Kia popo ki he foto ek misa. Se. Tapa. Tamu se tamu tskauni tamu kame pa. Age foto e nix o kua se. Ene foto e don adaptol ke tamte e fila. Age foto e taha se. Fie fo manata prima. Ita kona te se. Katak pe tamu fituna se mo o ki fare tonga. Se ko Pea fai kai me aki, pea ku ke ko me ana ko smea mai ai. Te ko inga he ku e fe paki ai ngai tau fa o tau ngai tu ni e ko inga fa tau ke o mai to fa va ve ta tau te palo ti e tau tol ke fa foki. Hala i ke tau. Ko me apena na ka smea mai. Pe kona na sa pe mo hinga. Ai me ko fai kai me aki he ne ko na ia i pe ki mu ase. Fononga mai ai. Pea foto he pure anga o liriu. O ke fonga koe ni. Pea koe ni tau pene ni mami ai pe fia ko to liriu. Ko tukunga kai lao koe ni. Pea koe mea pe ko mahi no pe ia eksea. Pea koe fonga pe tai mini ko ke smea mai. Kapau koe ke to loto ho eiki ke he pos mahi no koe ni. Ka tau paloti, hoka te paloti ua ke tali mo tai tali lao. Pea hoka. Ka pau to tu pe ke fa mala ala me ko fo nga pe ke te fa pa lo tia ke tu e pos ha u ye hu mai he to fa va ve ka ko pau ko mai no pe po ni ya he e ko na ko mai no pe la ya pe ali liu pa ko ni to ha puran ko ni to li liu pa ko ni to ha hanga ka pa hu mai ai pure anga pe ko ni pe ka to puran ke i noven ai ho ko ye ka ko po ni ko fo tu pe ko ta ko ka ta pa lo ti e koe pe o si mahino pe ke ho eki. Ke tu kono fa pe ki ai.
pe kon lo hokot pa bueno stari pe kore tu wifo ke fra malala me ka palot ke mai no pe ko fra pekia pe ko hokot mal Oi ke whamarana pe tau tutuni. Ko pau ki aha ni ihi he ni kloto ke hoko atu ke pālo ti. Neongo ia ka iaha taha ia mō tō kloto ke tuhifu ki komi kakato. Ko pau ke tuhifu ki komi kakato. Ai koe whatatau ki he tohi tutuni, kupu te au tō tolu kupsi i nima pa mwe wha. Ai a koe ni kuia tō taha mi he hoi mista kloto ke tuhifu e tuhifu rewa ki komi kakato. Maro se, oi, nei peke atua pau e whawawau e pau e tūtūni ia, a tau aloa ai. Maro hoi, tore whare ki ua. Koe whamanata pē ngā koen ko rā whakakato e whare area, ai koe ngahi la whanganga, whika 4.taha, 4.2, mai 4.3, o stuhi whakato ki e komi kakato. Kakauhi koe mea koe nei hoko ani hu. Te koe ke ka kei tuha ke tau toi tutuni ki he kupu whahiwa kupsi o aki. Hoi ko koe peke mo whatonga i koe mamai o ngai tutuni e wharearea. Ka ia me mipa i he wharearea, tene mamai o ngai tutuni, tene whahihanga whamo veu, pe ko osi whatonga i tō taha ka e vitau nua pe. Whakawhainga tā iai, ai ngau e whakataha, pe ko osi ngoa he eksea, pe ko e sea kone mamau i ngahi tutun koe ni. Whatatau ki he kopsi i ua, ka pau koe mau lao, na e whai i he wharearea, ngofo ki he eksea, ken tutu ki he me mipa ke whai whakataimi, ki a taimi tene wha mahi no i mai ka i kai lahi ange i e aho ni ma. Ai a koe o whawhawhonga koe na o tutuni ke anao ke whahi whakataimi. Nau korpe hoi ke mo whatonga i ko suspend na ua ka e makatunga i ku tutuni kakato i ha wakai ripoti ko whahu mai mi he karakepe he whoki ki hono whasio ai vitio whikao ki pēo me mena hoko. Pei he marolo koe ne toko sono whahok me tau ke ua na he whai whakata pēna ko os whakai peki ngai ripoti mo ngai whamo oni me he kau whawhonga i toa me he kau ngā ue pe whoki ki he tokon karake mo karake pure. Pea o ko whimare koe o ngō whawhonga whatolo ua, ai whawhonga no pēwa wau, koe sea komi kakato, pēwho ki e mista polisi, nana mau i ai tau, ai mau malu ai whare, pēa iene pehe ko tutun ka naua, ki e lahi taha o ki e mawhai koe ni ai sea, ai e whahi whakataimi naua whatolo ua, ia aho nima. Ia taimta tau peo ki tu mau pe ai launga na e whahoko he no pe tonga tapu. Pe toki wakai ki ai hawhotu me komiti ki ngai totonu wharearea. Kai he tūkani tainimi, koe pu tutuni ke tuhi whakataimi ki nawa. Ui kai tara lahi angi aho nima. Ka koe ngahi makatunga ki he tutun ko ia o hangipe ko ia o mahini. Kai ngofua ke na whok mai ki wharearea pa e ta ofi ai totongi salary ke nawa i loto e taim ko ia. Pa iai pepa mo e ku kore ki e pare mia reo ke toki whai ha ne tutuni he ta whakoni pore a ngā mai kapniti ke taha o kau minista. Ai au ku os tutuni se wharearea ki ai i wharea. Oi ki koe ne kakato ia koe ngahi ripoti mo o whamooni o ku lotonga i he karake pure. Ka koe tui maa koe ngata ia i suko ia, ka tau hoko atu whoki ngā we whare. Tōna tapal.
tapu se tapu mai fiskal tapu me pase kata ke beto muy mai se u foto pe ya lawa ke tawi malo ya honi pe ke malo mo yo se fa ni ba ma ka ko chi to la yo no ye fare ni Sebe. Famala te he whanongo ki he whituna o ula ki ho tūtū ni. O pamwhapa apa pe ki ai. Nei piki u kore tene nei hao mes. Ko hui na whai ku na mama o furoa me hen ka te hoko atu na wai ha whitu. Ko hono wa, o meru en kato ha tapu waru ka papu ni ngoi ku rifusia ne moi. Sepi e maha o tohi puke au pa ke. Mea ko ia ki. Kai hoka tu fare se. Ko kata palu. E ko ko ki tonta nga ke mea ko ni ke mo fa piko mo to ta nga. Ta ko ko tu ko e lao ke ta ri mo ngai mea pe. Ka u foto se ta hoka ko ia pe ni ngo ku ki mea ia. Pea mane to sikiri ki wa to ipua ki kai pa ala tau ke mau tu ko na wa pi wa tu fo mai ya. Mo matala no ki ofa ai otua ki he whaahinga o tangata nei peki ai no alo sisu kalasi o tau moui se. Lava pe mo e au he ahon. Ka wata fi fo no api wilfia te oange ki te ia ai popo aki tala monu ko ni o tau o tua no alo sisu kalasi. Kini hanga whakamore e mea ko to api o tau fo mai. Malo se. Maro, tō ta whalu e tarki ho whihu i kai. Hopat pe ngā we hoi ki. Ik no pere tō tapu. Aro, ik sea. Koe, fuolonga, ik sea, mea koe ni kopo whare. Mea tātou te whito me te whakea e hau e kapnete. U hopo koe me ai ki e mi sā polisi. E lawe hi whakoi ki aika tua whitu a kien pe tua walu ni mau ai lao ho whare. Ko osi e taim ngā au e ho whare, i taim no pe. Ka wha mahino mai pe a ku, maa pe a ki hau e ki kapneti hana ua whaiha mea pe ki haka kai. Tau te whito i o loto api e sea. Ka wia i ai mo nia tonga tapu walu ai sea, ka pau whai pe he polisi, mista polisi, whai hau e kapneti, whai toko i pare mia. O kia i mo nia ai, ko whai he kakai ma whai, ai ngahi ngā ue koe ni, o koe mana wasi i ai. Pe ku ngata mea koe ni a whe. Kono ingai o whai ai toka ngā e ksea, o ku kai ke whai ha toka ngā mai ai pare mea mo tokan pare mea mo kapneti, e taimu nau mau lao ai. E tok whai pe toka ngā he kai mau lao ai kakai ki he. Pea ihe ene pehe, o maa ho o mea atua au, ki he tokan pare mea ke tau te ai, koe tu o wārua ki eni, ene mau, ai lao ho whare. O sine tau e whā, mo ene tau toko ko. Koe ke hoa mai nā tō, o mo oni. Ai tokanga koe ni koe, ai tonga tapu alu, o whai malu ki whe. Koe ngahi no mai, o mai ki heni haka kai, mana o mea tau, here peru, ke toa ngai ki tau tō, na haupa te mea whanai a tahai a hei. Ka koe ki rau hata hai a whai ha malu. Koe mea kou mea mai ake he tokon pare e mea. O koe ki mama whai a ki ai. Whakalaka mai pe ai minista polisia he minista whiwhatau aki ma minista ngoe. Koe ke nā mea hake nau a taofi. Mea pe nau ai a hokatu na pōpou e nau a ke hokatu whamoweu. Na toki mea mai nau a si tokoto a minista ko ki lalo, o toki whatahake. Whatahake ko awe, ko mau, ko hoko lawe a, hapina ki mo taofi ai. Ka pau na mea mai ho mo tawhaaki taofi. Ko mea ina tonu hoko, ka mooni mea mai ake tonga tapu walu, o kui kai tokanga mai, ai pure anga ia, ki ha mau lao. Tokanga pena tō ka pau e whai he kakai. Ko ni mau e mista polisi, sai pe ia. Alpeko ki ape ke tu haha o sa hai wha. He ko tu o walu e na hao mau ai lao. Ai whare ni, pai ho haa na tu ki ai. Malo se. Se ka tai pika e
Ka tari atu pe ko hi ko se hui mai ki he puanga me motuan. Che ko oku ka kia whare are ai e hau. Ko mea na tau mamata ka he pongpong ini ufai pe moe he ngai whare are ake. Ka koe mea ni sea tau loto toa ko inga na tau pore mai ke whare koe. Ko ha aunga e tau woki he lotu he sapate. Ko an sapate ni ane afi. Te tau toi hangat pe ki he weekend yu whai ngahi lotu he ngahi aho ngofua lelea ke sapate. Rei whaka tonton pe. Ke mea e vai ki lau ka whape tutune whetu una. O ngā koe mea ka me pa. Ni mea ka umalanga mea e umalanga pe he mau pe he ke tuku ia. Ka whape tutune whetu una. O ngā ku os maulot mantane afi paku. Te hau ia te ai maina ke ka wiki ya. Sia fai pe tutune feituna kai ki toi fe ia e au. Ik dan premier. Koe whehui koe me ik no pera tong tapu. Koi. Ke o maha tari ki ai. Nau kore ato ane nai ke whai hatu tūne kapneti ki o mo memi pa kapneti. Koe se e fai ngawe ke ki o hi ke e pare mea ki tō pureanga ko au pio mea leo. Pai fai ngawe ke ka kokola pesea ke mo loto lelei pe. Tau loto toa pe, ke tau ngā ke whai mai kakai, ka tau hoko atu. O mai no pēu pau pe ke tau ongo i pe he hoko hamea pe he. Ka kokole atu sea ke tau tuku mua e ke tawha aki. Ka maho i me pia ka tau hoko atu. Koe lau e ne tolu tuku o tau hawa o ngā. Maho inga kātoa pe ke whai kia ngā ue. Pa koe sea ko sea ho taip te pire. Ke whai kia ngā ue pau. Tau tuli ko toa pe kia. Ka kokol wha mora tu no perna pe ko. Anga pea to wha maa me ke sea me ke toka me ke ikai. O pau pe ke whai kia ai ngā ue ia. Koe mau luta mo nofo meri no. Koe mea ha mai koe sino ha mai o tau o tua. E tau nofo. Koe ka kai pe ta. O whakako tau whatomi. Neo tau tō ke he whaka upiinga. Koe anga e sio. Koe anga e le volo o e mahino. Kau kai koe tau mua e tau heni tau toke tau o maa nofo mu vete vete. Tau tuko e peki mua e kau whai tutune asia. Kau ki tue au ki he mea kona ku whai kia whakamalanga e toe hoko atu ha mea. Ka tau hoko atu pe tau e tau ngāwe mo tau whi whakamore aki. Ka tau hoko atu tau ngāwe ko hiko ka kai whonu au nau tami. Malos. Maro. Ko ki mopa tau ririo kom kakato ko foto atu e whawhonga tong tapua ki leo oi. Tau ririo kom kakato. E minista mo ui nai i whakahoko mai nai ai e mea nai toru ke mo ua ke ai a whitu nai e pia whitu. Ka kue tō te amai kono ui tā koe lao, ke lawa i pe. Ko ia, sea, maro. Ai o kukai ha o kore au ke tolo i pe koe tau, kono kaha ko lao koe ni koe te tau mua ai lao koe ni ki he. Sea ko osti poaki au ki e whataha ko ia. Tau hokat pe, malo. Malo. Mo mea to ke lao whikawalu anoa ua ni maa. Lao whakaanganga, i hono malui, o i whakamatala tā au taha, ki he mo ui, ua noa ua ni maa. O dui nea os mahino pe hono whakamaala ala, he eik minista a neuhu, ai ngahi uhinga te fito o ku whauai ai ku pui lao ko e ni, pia mo hono mahu i ngā. O ka pau toe eik minista o ke hoke ke toe kamata mai hao toe kini o ku fie mau, kai tupu atu ai laoni, ke whakahoko ki ai, ai whe mea aki e komi kakato. Waro. Tapu pa mo e sea, tapu mo e tamapinisi, tapu mo tokon paremia, mo kau minista, kapneti, kau maa e, kau whafafonga, o e ekno pere, tape heki kau whafafonga kakai. Ko e hangepe ko e lawe ane uhu, ko lao ko e ni, na e o mai pe ia mi put ngai mo ui, ke iai halao ke ne hanga o malui, pa mo tataki ai ngā ue ko ni whaka elektronika koe ko o mau osi iai mau toru, pa ko mau osi au mau toru ke konga koe, hono whakamana i e tupuange ki tua, ai ngahi whamatala, a whikau aki pa mo e mo ui. Ka koe lao mahu inga ene, he une hanga o malui ai tō taha o ku whakoutua. He mau tāna ki e ngahi whamatala kehe
I e tō taha kotoa pē, oku iai hano whakautua, oku wawangi ki whare mahaki, pe koe health center, o e mo ui ke whai hatokanga ki ai. He kukai ki ngata pē i he ngahi whakamatala whikau aki pa moe koe hā ai mea o ku hoko ki ho o koe hā ai ho whakautua, ka au kutoe iai mo ngahi whakamatala ke he whikau aki pa moe toko taha koe ni, o ku kau pe ia i he ngahi whakamatala mahu inga o ku mau hanga o tānaki. Pa koe lao koe ni ke malui ai toko taha koe o ku aana ai whakamatala. Pe koe patient. Pea tenehanga o kaiti pea moe ngā aue ai kau ngā aue, koe uhinga ke oua na ai hataimi te nauhanga o tukuange ki tua hangahi whakamatala pere nges, whikau aki pea moha mo ui ahataha, whikau aki pea moha ngahi whakamatala whakafo-itui-tui. Kai tukuange ai mea koe ia ke toki whaiteria pea tō taha oku aana ai whakamatala, pe koe tō taha oku whaiki ai tōkanga koe whare mahaki. E koe mea pēnia oku mahu inga ia, pea oku osi ilo pe ia e he toko taha kotoa oku ngāui, he pot ngāui mo ui, ai pere ngesi hono tukuange ki tua, ha whakamatala whikau aki pea moha mo ui hata. Ka kohono toki o mai eni ke tohi e lao, ke mahino, ka pau e ia hataha tenehanga o mau i a lao koe ni, e lawa ke tau te ai. Pea mo whakamama whai pe, ke kakai e whanua, ai mahu inga koe ni, o whakamatala, whakafoitui-tui, ki ha mo ui hata. Koe ia pe Excel o ko atu ka ko te whakotua pe heni o tari ka paukuanga e whiui e whie malo apito. Malo e Minista. Ik pare mia reo. Se ka tāna ka pen ko tu ko ospek tāna ka ta ko nia ko os mahino. Ko la mahino apito nia. Uton ke ospek pa ta fotu ta to ke ta ka. Ula ke mea mahu ngani se kai ko pot ngai mo ui pe whakahanga ke la ko ni o whakahanga ni ki hataha pe me tāna ki whakamatala o whikau aki moha mo ui whakatau taha hata. Ai ko mea mahu inga hini. O wanga he lao ia ko ni o wangi ai totonu ke tonga taha ko ana whakamatala ke iaha ni totonu ke whaha whakatontonu o kapa o hala ai le koti. Pakai ke ngata ai o kulava o launga kapa o ngawe hala aki. Ai mawhai ki hono tānaki o le koti koe. Ai koe mea kono ui he lao ki he whahinga koe a kuia koe Health Information Custodian. Ai koe nau tōku nau tānaki he whakamata. O kai whakapot ngā mōri nau tānaki he kautaha in siwa. O ku tānaki e he ngawe a statistika. Ka hatoe ngai kupu pepa pe mo ngahi NGO nau tānaki he whakamatala. Ko anga pe tānaki whakamatala ku pau ke whakangofua ia. E kai te ke tāna ki tae whangofua. Pako e mawhai koe nofo ia i he malu o e potungai koe. Pako mea mahu ingai a lao ia koe ni, o kai koe potungai mo ui pe, ko ha potungau e pe ko ha sino o kune tāna ki whakamatala whekau aki, mo ha sino o hataha. Pako pau ke whai pau i ke lao. Pe bua, pe lape ke eke leo ke pale mea leo. Mea mai tō taptoro. Pare mea leo, ko mea whai toa ki ai, o pau fuku kau ai hangi ko mea statistika ngai sino ke. Ko whe hano whangua ngata o e tau pehe ko e whakamatala ki he mo ui. E tangpo tau tānoa i koe ke pot ngai mo ui mahina. O tangpo tau alo atua i koe ke ngai sino ke he. E whe rewa taimi koe o tau te mea e nau teitau nau ngai aki ko e whakamatala whekau aki o mo ui. He ko winga pe, he ko treatment ko he, pe ko mea e whai he, kau e la unga mo ua. O mahina o la. Kau ko winga pe ni hange ko ni ka tāna ki hapot ngau e hingoa. Pe mo pe ko tangata pe whewhine, pe ko e ha. O ko teita ko ea ko mea whakamo ui, pe ko teita ngau e a nau tolu ia. Kau ngā ka ua apply ki a la ko ni. Malo, to whehu ko ni, e tari
Tika de pe. Tali mai be. O ka e minista. Ita pe o i to ta mi e mi sa pa. Ka ba de mo so ke konga fa ko e lao. O hai e tu ni ko ka ki na to ko na tana ki ngawe aki mo whakaha atu. A ngahi whakamatala whika matato. Ka pes via ia komre mo. Konga wha. Alu ke pat wha. Pat wha ko e la. Ko e kupu wha, pat wha. Ai ku hai ai ngahi tu uni ba mo ngahi mea ke whakahoko e hataha. O ka pau o ku ne tānaki ki hawhahinga o hinga paku hange ko ni whātātai. O wafo ke ai tapu he ko hataha ku whau hane pepa ki university o whika ko mo ui e ka kaitonga. E mau i la ko ni kan hanga mai halisi i he ene whakamatala ko ne reporti ai kau suka kato ko i tongani. O ai mana o hingoa mo nau ta mo fitu nau nofo. Kakapau ko e fiema o ngawe ko ni ki haane mea whaka e professionale pe ko ha mea ke whakatuak. Ko pau ke ne tukuange ia i ha whahinga whotunga o ku kei tauhi pe ai whakapuripuri a whakamata. Hange ko ni, he kai ke ne risi e ia ko toko ua mano o mau he sukai tongani. Pa ai mai mo nau hingoa mo e kolo mo fitu nau ia. Ka tene lama ia talamai whika whakalukufua, pa tene lama ia talamai ko vahe tolu e tahai, ko pesete tolu, o nau mana to e taipuru aki. Pesete fitunoa, mau na to e taipihonoa. O kuia pe ngataanga, o e tānaki whakamatala mohono tukuangi atu. Hei kai ngofua, ke tala tāu taha hawhahinga re kohoti. Aiga mea malu iko e he lao ko e ni, ke ue whaipehe. Pea ko pau ke o atu ai tu unia me ko ngai mo ui, ke nau o mai ha nau whoko tu. O kuanga fefe e nau ngawe aki ai whakamatala o nau tāna. Ka kai ke ngatai, ko pau ke nau o mai a whahinga whonga e lava pe ai mau mawhai o sio ke he tāna ki tu, he tāna whakamatala o nau whai pau nau ngawe aki e ha. Ai pau ke tukuange, ai pe koe tata pesi, pe koe ha e accessible. E ala hu ki ai hatakotaha me pau ngā moi hanko CEO whakamawhai koe hini. E alo sio. O mou tauhi pe i he uhinga koe na mou tānaki e pa nei whakangofua. Ko toi tānaki ko analyse o ngā ka mea ke he mou ua le vai i he lao koe. Ai mahu inga he ne consent pe ko ho i o koe ki he ngā aka ho whakamatala. E o mai pe he whehui. Ka pau koe koe mea e tānaki kātoa ngai whakamatala pa tala mai he. Whehui whaosi. Te ke loto, ke kau e whakamatala whikaku mo koe, hawhai ha mauri po oti ko hui mau māketi atu e mau kautaha i siwa. Pati ke whakangofua e pe. O toko taptolu? Toko hui a me pe he pe ana mea ke pare mea leo. Ange ko ni ampau whai ha tohi kakai. E te nau lau to e ke atu au ke haho puke. E pia koe kai penau whamatala mai pau ke aggregate hange ko nei mea ke ai. Ko whe lao e maalua ange. Ko lao e statistika o ne talamai e whaunga e lawa o tuku mai e titeila. Pe ko lao koe ni e potkai mo ui o newe. Ko mea na uhinga ki ai, ko hai o ko responsible ke set of data, pe te hanga o vahe whewhe. He ku hau whoke ai statistika, ia he nau lao statistika. Pa hake ko insurance. Ko insurance whoke pau ke asi ai, ko hai maha ke tō tāka, hu whangai whakatapu. O ko hai e une antaia he lao paanga mo ai ko ne cover ai insurance pe ku antaia he lao ai ko pot mai mo ui nau pule ia te nau tolu ai teita ko o ngau e aki e ka winsua ke determine pe ai pe fiha ono malu i hata ai ko fagi me pe bare me le mo i misa ke si onge ke hange pe ko fa me ke bare me le jurisdiction ke unga ke teita koe o ngau e aki. Malo se. Malo? Se ka pati mo e te mose ke konga tolu koe o e lao ko whakamatala atu pia. Ko mea koe consent koe mea umahinga. Ka pao e whai tohi kakaipa ko hakawai ha whehu i ki ho mo ui pe kua mahaki o ke puke ai. Ko mea pia au ka pao te ke iyo ko ne alwe ke database. Ko kua tāpe ki kai ange ko ho consent. Ka ke taimpo alo e ke ngai eri hanga po ngai mo ui. Te ke whakahaka kato koe ki ai. Ko ha whakatotolo ha ataha me ha university. E tipeni pe he mea ko whakatotolo ke mo whehui. Ka koe ke pure i ho whakamatala. Ko mahalo, mahino he nake
daga semia mai aki bena ane nai ko fefe insurance mahino ia ko to taha na alu ke insure pe ia fo ke fie ma ko na e ni sa Sea, koe mea koe insurance o ku consent e toko tako alo insure pe o ku loto ke ave e whakamatala whikau aki mo ne mo ui ki he kautaha insurance. Ko ia bene na akulave ai he kamata. Ko au o kua ana o kua aku ai whakamatala ki ho ku whakoutua pe ko tai whakoutua. Ko pau ke loto au ke ave e whakamatala ko ia. Ki ha taha pe iau ne whema o e whakamatala. Pe koe kupu insurance, pe koe ngāwe anga o ko ngāwe anga o ko ngāwe ai. Ka koe foki mai ko au o ko whaitutu uni ki he whakamatala o eku mo ui whikawa ngoi a koe kupu i la o. ko famu ke mo mahino yang ke toki mahino yang e a mea ko toki mea mai ke iki minister pe kono whakarea e taha ko lao ko ni e peheni e tatau wai pe ia hawhaahinga mea pe ko insure pe ko ha hawhaahinga fie mau e mea ko ia e kei pau pe ke mau ai ngofua ai toko taha ko ni pe loto ke o atu whakamatala ki hane whakoutua ko ia Koe sea, koe hange koe ni ko whamatala, koe whenga i pēni ke malu i ato taha o ku a ana ai mo uilelei pi koe whakoutua. Koe uhinga he kulahe a kakai unau tāna ke whamatala. Pe koe insurance, pe koe mo whare mahaki, pe koe kautaha, pe koe ngawe anga o te ngawe anga i te whiema u koe ki te si mo uilelei. O ku ikai ke totonu, ke toi hanga e hataha ia o whakamafola ai whakoutua o ku mau e hatoko taha. Pe tene toi alo whakamatalai. Ko mea na toa mea he koe uhingana pehe. Pe ko mea uhikea insua mea he u pehe. O kai ki ngofua ia. Ngata pehe toko taha ua ana, mo toko taha mi whai asesi. Ko ia pehe. Malo. malo ko tu pe bahina o hoeki Formalan ke bisa formatala. Ko winga puko e o pai loto consent ke ave ki insurance pe wa ka ta pe. Fefere o pau loto to ta ia ko ia ke share ne mea ko tu ia ko winga pe foki consent pe ai ko winga ia loto pe ke ngau ia ke ka ta insure ene data. E to kampe ki he ka provision ko mo fonga ngau e lao ko ni Big fai agi peia ene loto ana ke hange ko taulau ko fai pe ne consent ene loto ki ai ia se oku Premesia ki o ku fam ke tari ane fehu ia tata tolu ko oku consent ko me mahinga ni se ko te loto ko ke ave te fra matala pa ko kita pe te fra tontonu pa ko kita pe ku te talatu ke tuku hono ave holo ai ka to pe loto he lao aki ete lao ko to tata tolu ku tari mai o fehu ai ko me na to ke ko me le ko winga ko te consent ya to ko ke insurance e alwe fonga insurance pe fonga mai ke fonga ko no asi ko e lao ko oku kapate mosu ki lao oku fekau ana tolu ka ka ngai ka insurance ai ko custodian ya o public health information ke o mai ha nau founga te nau hanga tāna ki ai mo tau hi mo tukua ngat whakamata. O mai ki he ma whai ai koe. Ai koe buhinga ki ai hange koe ni o pau o te ke mau he heo fuia ke release a whakamatala. Ka whakamatau ia ki he insurance ia o ngau mai na toi right ke share information ko ia. Ko whea lewa ia naua e mālohi. E ko buhinga pia kia ko ngā koe lao ko ni unde hanga talamai ai me au ton ke share mo pai asia mo tau te mo me ko ia pe kia na share ia fa tau ki he nau me kai mau ai lao ia ko ni fa tau ki foto ngau ko se ka ki mo ai ke alma ta ia ta na ka fa matala fika mo ia ta pa ke ua ki taria e ma fai ko me ka insua ai ke ta na ki e fa ha mai ke nga mo i pe ko ha ka ai nga me fika mo ia ta ai ke ta na ki o ba us ma pe he po nga mo i pa fai filoto ki ai pa ke taria he ke ko nga pe formala ki ta una tu ai ko nga ni apa te o ala to mai formatala ave ke insua pe si he foi kore ko ia fe le wa pa ngau e dia insua
whatatau ki hate whiro toi. Sari to kona be mo e whiro ko mai tong tatou, tama whitu na ise. Ia baik, Minister. Tama whitu na ise ka be ke pelina le leo patap ke Prince Crown patap ko e no pere. Ka maha ko me ka to se ka pepe ki to ngana te whiu mawinga ko mai tong tatou uhinga mai fokia sea. Ka pau o to fra ata ia tau pehe me patungai mo i ke ave fra matara ke insiwa. Ya ave pe kuia ya mafai insiwa me na ngau ke fa FF foi hokat ko ya. Fe tak pe to kang ho community ke pe si hongo fulu se. Awen lao ko uhinga i lea ko ni ihen o uhinga i ko kau tau ki fra matara ki mo ui ko ke kau custodian. O fra matara ka kanto mea pe ha o ki he Fika chei o ku kawai ko hataha malu i pe whaonga malu i ko kau insiwa ia i whapalangi sea. Aia o ku kau me kau insiwa hono loka ki nao tolu hono lau ko kau custodian ki nao tolu. Pe ko nao mau pe ngai mo ui pe kai ko nao mau pe o lau ki nao tolu i lau ko kau custodian ia i whamatala ko ia pe ko apply i lau ke kupfitu e ho eiki. O hai a fonga o apply ko hai a lahi o apply o lao ko ni pe fonga tala ka kato ai ni application ni sia pe fonga tala o link mai ke kupu ko ni ko o ne tala mai o ka e ka insiwa na to honya ke foi le mai to tap to sia ma Ko ignobere to tapu lagi. Alo sea. Koe lao fu ko ni sea. Koe lai kono malui o i kakai, o no awe noa i a holo, ai a ngongo whakakum ki nau tolu. Ko mea perepere ngesia. Ko au pea, pea mwe toke taha. Pea, i a honi u fia mau ke lao i kono uhinga, ko hono malui ai a ngongo o i kakai ko ia. Tara te whito ki tau tolu. Sea, o ko whaingata i au he lao koe ni. Ko ua ki, nai toki hanga pehe e ngahi wiki koe ni o whakahoko mai, nai more, ai whetu utaki koe ai potungawe mo ue, koe ngahi nai ai tū ngai a oi potungawe koe ni nai mate, pia ngaro te fo irea nai ngawe aki, ka nai puria, ai ngahi i o ngongo ia me system koe ai ngai mo ui. Pea koe ahori u mai fuke lao i ko hono uhinga koe whemea koe i he insurance staff. Pea mo hono whakahoko mai ai ko hai kakai o kei mo ui le rei me kakai me mate. Koe me was mai he ni. Te tala ki tai au te mo ule rei, ta kau me mate tō taha ia ko ia. He toki whakahoko atu pe ia, i he toke tā, ai tō unga ko ia. Koe, ia ene pehe rewa e sea, ni hanga e toi wahe ho tau ki whonuani. Lolo tonga pe tau toko si i, toi wahe i rewa ke mahi no ai, ko hai u mo ule rei, ko hai koe ke mo ule rei. E taha fuke ngahi te toi whatongia na e whaki mai, i he potu ngā mo ui, kono toko ngā i pe ki tau tōru. Ke tau mo ui le rei. E te kei ke wahe ki tau tōru ia, ke hai maha mahaki, ko hai mei mo ui, ko hai mei mate. Aini u whahino hino mai i he rā koe ni. Pea i he ne pe, o kuiai re wai, ai ola kehe re wai a oi ngā ue. Hānge koe ni, ka te oanua o talatala ka toke tā i tō. Te ulawa to tongo. Ko toko lahe ka kai ia, ma ke nawa tāna tō ki ai. Ko hono inga ko tō tongi, ko tō si i pe. Ka ihe ene tū pehe ni koe ai lao, ne hanga ia o ange whainga maari lahi, ke ki nau tolu nau ngai whare mahaki, ka whainga tā ia, a te ki nau tolu koe, ko ika ke nau whainga maari e, hange koe ni, me he u otu motu, toke lau. Kai pehe ka ki nau tolu, koe ke nau mau ngāue, nau tolu koe ke nau lerei, e nau nofo, nau masiva nau tolu ia sea. Koe ke nau inasi nau tolu he lao koe ni. Ka lao koe ni unge toko pe kakai lerei. Pea mahino koe kakai au ma ke. Koe toi ngā, mō kiu ap mai pehe na pakahala,
Pa mohe pehena tari ka pungpong ke o mai katoa tā, pe moe whare mahaki. O kunehanga wesia. O kunehanga o tō hau ai ka kai koe, o ku i kai ke aha nau, tō unga le rei whakalau maari, sino, pe mo atamai. Tau te hai he lao koe ni. Pea i ene tau te hai, koe reke te tokanga ki ai potungawe mo i tabang pe mo i mista. Ka e tō e whamamafa aia kia ki nau tōlu koe o nau lawa tō tongi. Pea i ene pehe, e lawa re wai ki laulan, ai tūnga koe ni ka hau, kono i ngā, i lo i peka kai e koe o lawa tō tongi, mo ka kai ko lawa, o whai ngā o ki ai, pea koe toi ngā, pea mo kātaki, o tari pe. O se aspening hai ahoni. O angi mawhai e ke kautoe tā, ke toi whakalere na kliniki. Pea na uore wa ki ai kono hinga, o whainga maaria ne, sea. Pe tabang pe pea moe hau e ki, moe e punungai mo ui. O kunehanga wahe ai tūnga koe ni, ko hai ulawa tō tongi, ko hai ko kine lawa tō tongi. Ko te whtoi whatongi a wharemahaki, mea ni awhi. Tō kanga e ka kai, he nau mōi le rei, pa moe nau mōi mahama, osi. Koe ahoni, liri ue lao ko ia, tō kanga e pia ki nau tōlu, oku, ia e tūnga le rei ha nau papanga, kai pia e whoki. Ki nau tōlu lawa tō tongi ha nau a ahi, ki nau whamasi. Whe fu tōko lahi koe, o koe ki nau inasi ai. Koe whe hui ia, i he lao koe ni. Ko ane awhina e tuku mai e a ko moe lao. A ko e tō taha koto, tauhi tō taha koto ke moe, koe ki hau pai ahon. Ko nohi ngai o whai e ko haa, whakai mo lao koe ni, e kuni hangai a tō whako moe siari, ki e ka hau, e a tau ai pē, ai whaki motu ia koe ma maa watu mei tonga tapu. Wa wa muha pai, uwhatonga, whiu whainga e nau whare mahaki, moe nau wheitu koe ia, ke lawa tau he papa ke au hato e tāia koe ngā o whainga tā e au ki ai. Ka koe ngā we la mea ki ai sea, o hanga i he lao koe ni o to'o ai whainga maari o e tō lahi koe ke nau inasi he mo i rei. Pea kai ke nau inasi i tūnga koe ni ke nau lawa tō tonga ai whainga tāia o nai ai. Malo i no pere. Ko toka ngā ke mau pe ik minister, ki he pea koe di o ku toka ke kai ik no pere? Sea, kataki. Kau ki whakalawe atu pe ki mea nei tokanga me kia i kino pere. Koe lao ea koe ni, oku ne hanga pe ea o whakakau mai ai kau malu i, he te nau tauhi ai re kōti o ki nau tolo, e whie mau ke o malu i e nau mo ui. Mana tui koe ngā ue ia ai kau malu i ke ilo, pe te pe uke mo ui le rei ke ko inga ka nauhanga o malui ho whale pe koe hao alo a ko nohe panke malui ho mo ui. Ko mea pe ia e malui. O kui kai kia hane kaunga mai a ana ki e lao koe ni. Ko e lao koe ni o kune malui e ia ai toko taha o kune fie mau ai whe mau ai tokoni a whare maha ki, whe mau ke si mo urere ia ko i ngā ki hanga aue, whe mau ke si mo urere ia ko i ngā koha malui. Ka ui kai koe tokanga mai a lao ia koe ni, ke tau whai ai mea koe i muri, ko ki nau toru pe malui mo ui, te nau whai e tokanga ma kehe ka nau toru i kai. O tau kei whau peta toru i he whaunga motua, te tau ke ngawe a ki pēa e ngahi whare maha ki ngahi o senta tae totongi. Ko kore whamore atu no pere whekau aki pēa moe pehe koene o ku lahiange ai tokanga ai kau toki tā ia ki ngahi kliniki. O ku iai ai ngawe o ku lorotonga whakatutu o he whinemotu ani o ave ki he PSC ke whai ai tokanga ki mea koe ni he o kui ai pe, ai tangi, me he kakai o whonua ko uhinga koe mea koe ni. Pea o si mea ai pe e he pare mea, whakataha pa mo e PSC pa uhotonga whaetala noa ki ai.
Ka koe lawe ni, o koe ke hane kaunga kia, koe lawe ni, koe malui, o toko taha, o ku a ana, ai whakamatala, ke oua na toe hanga e hataha, o ave ki tua, ke whai ai hano lumai, be whai ai hatoe mea ke, tuku kehe pe, ka pau ko ho ngā we hange ko insurance, o ke iftapaka, o ke kansa, he kai te winsiwa, e tu me e whai ake nau whai tutu uni, pe te nau hanga malu e tō taha koe ni. Koe mea ni e tu aia, o koe kia hane kaunga ana, ke tau service, i whare maha ki, pe mga health centers. Malo pito minister, maha koe mea na mea ake e pare e no pere mi tonga tapu, ai fo i whakare au pehe, koe lao koe ni, o kuhage ko, o ku kehe ai, ai mau mea mo masiwa i sino atamai lau maari. I kai, o kai ke, ko tui mahino e tari ko ia. E ki pai bia. Yes, ne ko ne me au pehe ko kai ha ko e ngahi i whakamatala. Abu na toki hoko he po ngai mo. Ko lafu e ko ni une ange ai fatongia ki hataha me tauhi e whakamatala whakak ma mo i hata. Ko hono fatongia ki tauhi ke malu. Confidential. Po koe ko hinga ni tāna ki ke ni whakahaha e whakamatala he koe whakahaha whakamatala koe pau ke o atu e consent. A lot o ki ai. Ai koe ngahi mea ke te waki ke tāna ke whakamatala. E kai tu atu peha kau taha insiwa ia whakakau e whehu iha ne savea po me pe. Pau ke whakangofu atu mo sio ki ai. Ai CEO mo minister mo i mo nau komiti. Koe whongane u sai, koe whongane u hao ke whakahoko aki. Kau whoki mai ki kai haa whakamatala. Na mautoki foki mai mea seria na whai e tala noa lahi e toa taptolu ki he. Ke cyber security. Ke kai haa whakamatala koe kau kai ki aha wheitu ke ave e tau whakamatala o tauhi ki ai. Nai haa mahino mai tala noa moa seria e ala o ange. E tau ngahi whakamatala ko toa pehange koe ni koe lao koe ni mono tāna ke te tau lava o ange ki a seria ki tuku. Pau kena wheitu koe e lava tuku ai. Ko e tau tonga hai commission pe koe ai. Ka whai ngā ue ki ai ke, e kai tau lata tō ngā ke facility koe tai bini he koe ko ia ia. Kana e mea tampini si pa muimua motuane o sio ke wheitu, te tau lava o ai ha mea a tonga, ke whetau laki mo e whakamamani lahi e anga ngā ue whakadiplomatika, mo e ngā ue ki he whenga aki mo a whanua mori i he whetokoni aki. Ako siya ipe ke sio. Mahino ai ko ngahi ka pase ngahi lao ko ni alu ke mea ko na hatai ni. Ko cyber security o ke he ia. Ko na tonu ka. Ke ia mengai fehu i ka pau e tau hanga tonu ke lao ko ni tonga tap tonu. Ai ko fehu hake ko ni o pai fa sa vea. Pe loto to ta hai ko ke ni hanga provide information ko ya. E ke firma o ke ha o ke pot ngai mo ui ke to fa ngofua mea. Ke whai ang pe a consent mo i loto ko e tō taha o ku kau i he savea ko ia. Hake ko ni o pau whātoi ka kai. Kau i whehu ia e ke mai pe o ke soka mi tauta maa luka mo i hāfua. Pa te loto pikita ki te talange iyo i kai. E toi whia mau e whamatalo ka ki te toi hau. Ke o ke iange me pot ngai mo ui. Pe whai ang pe e te loto a kita. Mai no whehu ko e, lama tari mai, maro. Ai ko mea e sea ko te mantui ku sivi ki mua ngai mea eke. Pakapau te consent ko te iyo ia ko mea whika ki mua. Ka kono whakaha ko e. Tau pihe sea ko ke koti a au. O ku tapu ia ke hanga taha ia tala noi pe ame ho. Tapu au pitoi. Ko ia. Ta ko re ko kausa i pe ko mo ile le pe au. Kakapau e ko hinga ia mo fua. Pe kita ia kita ki te whakaata e te share e whakamatala ko ia moha custodian ke. Ko ke firma ia ke te foi mai ke. Se moia e ki minister mo i ko pehe tau ko anga e ku ba u me he kamata lao ko ni e foki ko toa pe ia ki he to pehe ko to ta fokoutua. Ko ia. Ko de ngofua be ana ko de ngofua na ia. O ia sea. Ko au pe ko faiteria pe ko hai ko wange ai e ku whakamatala. Ka pau ko firma pe ke o ala to atu ka ko sea. Te blava pe ala ta. Ko au ko suka tot marunga ma ko foi kau no ko follow o ku kai ki kau mai ai ai pot ngawe pe ko atu eta ke tuku ke ka pau o ku hau ai to taha o hau ki farma ki pe au ki to ki insiwa ko foi mea pe ko purpose pe ko o mea ko ia pe
o ko Malo. hinga ki ai Ko- e whamatala ko Kota balu. tānaki. Tama sea tama ke mai komikato. Sia ko famalo be nga I talanga. Ko me ko tokanga ki ai. Ko e nga inchiwa me nga mea pe sia usmahina be one way be foi alu. Ai ka pau u de film inchiwa de mo ui pe ko ap ko pau ke te tari ki tai ia ai fe hui ko me inchiwa. Ka pai kai hanga me ai no pere. Mo le re kita pasai be. Ko me ko tokanga ki ai nga ko hu kon ko ke internet e fa sai pa security ko ni. Ki he kakai. Ka pau ko toko taman no tupu ga tongani ko. Ko pau pe ko taman tupu na mai. Pe amore ko no. Pe mama ya ki tu. Ko hai responsible ko elava he kakai ka to ko ni osu ni foi. Ai ko security ko to ta ko no fo ko he. E whakamahino ma e lava he kakai. Bago toko tahaman osu tahamano ai pure anga me ka taha ko kune whai koe kia. Heu keke futuhu le rei mai he mea koe ni. E tala noa pe ia ki security mo e mau e ngai tutu ni ka I honga pe ilan masia o whai katoa ngai mea koe no tō mai ki tō. Ka koe kakai ke nau lava o su I katoa whakataha ai mea koe ni ka more e nau le kote. Mama ki tō. Mahal ko fehu ko ko mo mea nge pe ai no mai e to tapu balu. O hake ko mea ko pe ko mo os mea ina e hoko. Kau ka o ka ku amana ke ko lao ia ko ni. Ke pehe ke ta e tokanga. Ai potu nga we o hoko ai fahinga mau ko feinga lao ko ni ke ne malu I pe hanga mai re ba ka ia ko ia o faka ilo ai potu nga we. O kai ka ia o pa to ko me pe mo ik minista lao. O ka ia ka nga lao ko ni ke me ke si ko ni utala no ko ki ai me mai ke to ka valu Ka pate mo usio sea ki he kupu walu hiwa pe koe e la. O whakaha mai e ngahi. Ngahi mau lao koe e ala whai. Pea mo e tautea koe e whai ki ai. Ai ka pau ko hatoko taha koe tautea koe wakilu. Pe koe ngā popula o te laka hake tau e fitu. O pau kai koe taha koe kau taha o ku taha miliona. Ka koe pepes koe na nau tāna ke koe pepes pi e whai aki. Ka koe ni sea. Ua hono whatongia ke tau I ke malu. O ua e whakahaha whakamatala na kei ke loto koe ki ai. Ka pana ke loto koe atai. Koe consent o mau I. Koe mea koe ni ki kai haa whakamatala. Ko sea lau ke he ku tau whenge tau tāri koe cyber security ko tuku tau stari e tau tō. Ke malu I atongani mi he kai haa he kau whai hia. Ko me ngata tala no tatu ke ko malu I ngahi mea ko ni mi hono ngawe aki pe tau tori tau to he tau own purpose. E kai tu ma ta he ko tana ki fra matala ke mo ui ai kakai. Ta e ke pe ko ai ke ha. Ko me mau I. Ko tokanga to mahino e me tau te ko ni asi sai ko me e ko ke hanga me aki. Ia sea. Ki fahi ngai te mau e lao ko ni. Ko me anda ke me ko ki ai ade nai ko eke mau ai kakai ia I he tau pehe na ia mata mai vai. Sia ku he lao pe ai e ke mau I. Foi lá ko ni ke mau ko lao. Ko lai apolo ko ai mama ko kitua. Ko uhingai. Ko smahina lao ia. Ko lai apolo ko mama ko kitua ko ripote ko kai asko e. Ko me ko tokan ki ai. O ek bule aga mahino me ko ia ka ta valu. Kai ha ka wa lao ko ni ki ai. Mea nia ki hono malu I e tau mwhamera. Ko mea koe ki ha mama ia ki tua o ilo e kakai. Whakatau taha o tau pehe mo pehe tunga tau mo ui. Koe to tonu ia ata ke te hanga ki ta whakailo ana tonu. Ai kastotien koe ni. Koe ke tokanga wheunga kua more. Mea pa koe futau te ana waspe koe he. O whakailo ahai. Whakailo ahai. Kau taha insiua, pe koe potunga mo ui, pe koe hai pe koe ni whakamatala, pe koe ha ofisa, pe koe ha toko taha ngawe. Whakailo. Koe potunga mo ui e ni unau tāna ke rekoti. Ko mutolu, potunga mo unau tāna ke rekoti. Ko whakailo ahai. Sia, ne toke o se ne pehe mai ka pau e hanga hataha o whakaha atu e rekoti ka hataha o mama. Ko hai koe ke whakailo. Whakailo tō taha koe na ne whakaha koe o whakailo. Pe koe kautaha, pe koe sino, pe koe ataha. Ko ki mange ki he tau kupu I lao ko ni ai tau lotonga tau whingai ku whakamu na alawa pe ki mua. Te kei ki tau malolo he tolu o tau nofa I mua. Ko whakotu ko mai tonga tapu walu ia ko tui mo osi mea I peho e kure anga. Ko mea ko whakamu ki ai o waha kaunga ai mea ko ni u whakotu mai tonga tapu walu ki he lao ko ni pe I kai. Toko nofo pe nia I e. Ek minista tanapanga.
Sei kupu walu hiwa ko ki ngā hia o ku hai I he I mo F. Ai ko hia ia ka pau te hanga tuangi ki tua whangamatala. Ai ko ngā hia ko ia o lisi katoa o kawai o hanga tuangi o mama whangamatala ki tua ko ia o lava whaia whakailo. Ko hataha o ave kai ke ne tauhi ngahi rekodi kau ke mo ui ai o tutuuni e lao ne hanga ti whai mai ko hai ki nau tolu kau e kau insiwa tene mama ki tua o kau ki nau tolu ai kupu I mai F o na tuange o whakamatala ki tua pe whakaauha whakamatala sea loa nau e ko hia ai o kau pe o malo ko tu to kata palu o ke mau e mahino me agora o ke uhinga ki ai ko me agora hoko e potunga mo uia ko tau fai hia na o mai o heke sistemi na kai loto ke potunga mo uia pe ku ke pehe amnaki ai feitu na ia e kau e lao ko ni ke pehe ke lava I hano whakailo o potunga mo ui pe ko ha negligence pe ko ha ikai ko ka kau ngai lao ko ni ki ai ko ia ho e breanga o ku lao ke he ia ke whai hangai whakailo ia he ta e tokanga. Malo, mahino pito ia. Koe lao e koe ni malu I pe tau whakamatala. Maka tukuanga e pa whakailo toko taha une whai ununganga koe. O tukuanga I he formeti koe o ku ilo ai ko koe o ku ke mau e mahaki koe. Toko taptol. Ka pau tukuanga ia whai ngā formeti ia koe ai pe ia hangai koe tuuaki koe ai e insiwa polisi mo mea pe he pa o kuha no ngata anga pe onai. Whai analyze o hatata pe iso mau e ngai mo ni mea. Mahino pito e kotu mahino. Koe. Tia koe pehu penia e kopu nima fitu si. Aia ka unga ka mate hataha au ne toka ngā I a teita o ase he ni alu ke tarasiti. Aia rewa o apau ke kia tarasiti. Ko ai pene ki whapapau. Pea e alu rewa aia whanata ke fitu. Ai ko hinga le venia o pau rewa o kai kia hatarasiti. Ko hai o alu kia ai whakamatala. E he aspe he alu ke ke estate trustee ko ha kai o rewa ke hanga he court o determine pe ko hai o tonu ko ke ne take up ai whatongia ko ia. A po rewa o kai kia hataha pe he ia. Pe ai hang around pe foi mea ko ia ka rewa ko osi ai whamau. Pe ko hai o tonu ke alu kia ai whatongia ko ia he fitu. Ko I kore whamara la pe. O egi, breanga? Ugo mahino pe fehui, mi to atap tolu? Ikai sea, amore more. To atap tolu ko kata ti teila. To mahino manti. Ai ko e whika fitu kata pe hoi o asia I ka malolo hataha o ne hanga tau I a teita. Pea koe whatongia rewa koe aluia ke tama tau pehepe ko ia o ku ea e ko estate trustee. O ko pau rewa o kai kia hataha pehe. Ko hai rewa o alu kia. Ko tonga ni e utola he mea pehe ia o kai kia hataha. E he ko aspe kupu e koe ki mui e fitu. Wa ku whaawe rewa ke whamau anga ke ne decide. Pe ko hai o ne mau ai to ton ko ia. Ko hinga pe nia between I he mate ai to taha ko ia mo whamau anga. Ko hai rewa o alu kia o pau kai kia trustee. Se o ku osi mahino pe lao ia ko mea whakamau anga ia Talasiti. Ko hai ko e fuaki ke mawhai ke Talasiti ko toko taha ia whai ki ai ngā uemata. Kai kia hataha ia ka pau tu hatunga pehe ko pau pe ke oange a Talasiti ki ai. Pa ko hai ko oange he lao ko lao ke he ia. Ai ko ha mea ke address ia hen. Ke tau talanota toi ke. Mahino e toko tap tolu for my mod. Ikai. Koe whika fitu se au aspe e mai. Ka pau e pekia ai tauhi whakamatala. Ko pau e lau ai Talasiti o koroa ai tauhi whakamatala ke mo ui ko tauhi whakamatala ke mo ui. Whikawaki mo whakamatala tau taha ke mo ui. Aia o tauhi e tauhi whakamatala ke mo ui. Kai o rewewa ke whai tūtoni ai whakamau. Ki tongani o pau kai kia Talasiti. E ko nga se he kai ke faha ngau ka pau ke Talasiti o le pa ke ia Talasiti ko feo ia pare ai ko mea ia ko feo ia he pu he lao pe ai nai ve taimi ko e malolo hataha o pau kai ia Talasiti ke taimi ko e o talmai he whamau ko mea o ton ke alu ke ai whamatala
O te ha mea pe ki tai mea o rewa ke whai tōtō ne whamau. Te ko apau kai kia tala. Koia, ai se tau wanga pe tu ke mea koe tau tari kai alu e prosesi ke osi pa tala mai ui fe a tala asiti ke mau ke pa tu hoka te ngā. O kai ke ama vai lau e koe ni ko mea pene ke whamatala ke tau ke malu pa ngā whalele aki. Ko pehe koe ha pehe uwhi maha tala asiti alu e ke he lau koe ai whamau anga ki hono o mai ha taha ke whafufonga. Maha taha ko pekia, ko taha ko mama. Ai ko mahino pe kata pe se pare mea leo. Ko uhinga ia mahino o pau o whakalao aia ha tala siti. Ko uhinga pe nai whai ke o pau kai kia tala siti o tau tifol ka whetu. Pe ko tukai pe whamatala kai ta ia taha tene toka ngā i ka orewa ko whai tōtō ne whamau. Se kau ki tokone atu pe. Mr. Maui. Se kau ki tokone atu pe kata ki koe kupu koe ni i he whakapalangi, it's custodian of the health information. Aia koe toko taha koe une tauhi ai health information. Kia te au, koe toko taha koe ia, ko hai e toko taha o ngā aue i whare maaki, pe koe toke taha o ku i ai, koe pe taha tene whetongi. Hange pe ia koe toko taha koe o kune tānaki i he taupehe koe insurance. Ko ene malolo pe toko taha o kune hanga o tauhi information i he kautaha ko ia. Ko pau ki nau whitongi mai nau tolu. And we can call that person ko talasiti ia. Ta tau pe ia pa mo whitongi mai e hataha ngā ue. Ko ni malolo pe hataha o haue 18. Ko mau ia ake la ko ni kata. Ko mahino e sai minista. Ko hinga ko na e ke ia mea ko no mea ke ko minista. Ko hinga ka ta acting. E whakalao. He ko hinga he teke tu uni. Ai whamau anga ia pe ko hai ai tō taha o custodian ni. O pau o kai ke tohi mai ai ko trustee e asione pe ko pita. Ku mahina pehui, he ko huinga a pehui ato me to tap tolu, ko whakamau anga ia tene toki tutuni ke he toko taha koe na ke aina kuna ke mea mai ke ane nai e minista o hange ka automatiki pe ene whetongi. Ko pau ke whai tutuni whakamau anga i ai, pe ko homo whetongi pe he potu ngā ue ko si hoko ia. Kataki ko mea whakapotu ngā ue ia, ko ne malolo pe hataha, pe kuke alo malolo ki muri, pe kuke malolo atu mei mamani ki tāne nanga, ko e tahaya e wha o whetongi, he kupau ke hoko atu e ngā ue ia. Oia, ko mea koe na uhinga toka tap tolu ki ai e kei whe mau, hatu tūni whakamau anga ia ki he toka taha whetongi koe na. He koe toka taha ko toa peu ne whetongi toka taha ko o step teu pe ia ke ha. Pea koe ne alu peo e tinge toka taha ko ia, o kumahino tene asium katoa ai u ngā ue na e whai e tō taha koe ki mua kai Kale me misa o mahino po, apati e mea peke pitu kadang se katoa parang. If the health information custodian dies, the estate trustee of the health information custodian shall be deemed to be the health information custodian. Aya o kuhinga aya o wai designated health trustee ia because hange ko estate trustee whatatau ke kupkoni. Ai ko uhinga pe ia na ahpar ma mui ha ai hake acting ia pata e whakalao ia ka orewa ko tūtoni mai e whakamau. Pe kuai ha whaunga te tau ai ke substitute ai kau tamako acting i ko estate trustee. Kai orewa whai. Oi, ko whehu i o mahino te kai ke kakato no tari, ko tau taimiena ko osia, ko kore atu ke tau ki maroro. Maroro la mani, ko tui hoi pureanga ko e tau whenga tu whakakato mea nei tokang ki ai ato ngatap tolu whamore more. Sia. Atapatu e whetuna sia. Sia ko tui whoko e la ko ni minista i he pure anga sia ya ku mahuinga pito sia ke whakapapau o ku tatau ai wha uhinga a mo wha uhinga ai ministry sia ona uhinga ke a sia ai kaweinga mo tamua o la ya ko uhinga sia ko ki wha o ko taimlahi o ku watu pe me he mautafa ki me tipi ma kono nga sia he
he ko pau ke taha ai o atu ki ue fu mawahe ko nga pe lava lere o mai e tau ngā ue sea ka neonga e sea ko o tua ke pau ia ki o whamaro ki o hake kone he tangata tolu he ku e ti tela kone ki kupu kone ni ma ki fitu ako te uhaka po wahe atu pa te tope ke minister ke ne ke nanga whainoa ke sea ala whakakau ko hana maoni e sea o ku hu mai whuirea ko estate i he hanga te hawia ko estate whakeo me me ki huia whakea ka hanga assets wa mai mea pe he ka pe tala noa whakenia e sea ki health informations ki ngahi rea ko ti mahalo pe o ku ki loloto pa ko whamalo ki he kau taki he putu ngā ue e no mai whuirea ke hange pe information ni ha estate ti pe lava pe ki hoko estate he ko estate o hataha e sea ko e koloa matua ki mahu inga ko ne mo uia ai te hore wa sia fa inga i he mo meriti ko ni ko information ko to pe kutana ki is an estate ka tu no ka te fa ko ni exia ko hoko tu i fo iria ko ni ko estate trustee ai inga ko tanga ko to ko taha ko fitu se i fa to na be ministasia o ka ke mo uia ka kai ko estate ko fure ko te ne ka kai fa ka tala no ase Maunga o pito ia. Te ko spendo ki mu ta no me minister, pe mai minister tonu au pito. O ta mai va lu hala ia. E ke e se anga le volo e ta wang e ta sio ke me gui ko fa o hinga o harea he mo ui. Ko tala no au se ke me o te loloto ange ia. En estate neo ngo pe uinga ko hafare mo pa anga ma o me pe he. Ka elava pe o mai health information ko no hinga wa se helao ko exia. Ek minister lao ko tau ngapua ke asmahino me te hui to atap tolu kap el no pere me to atap to ni begi fa fu to ko ni e ku ka ba e minister ai me to ni me te ta khotano ko ke state khotano ai ke rekere me ga himia pehe e toni ko le to toni ke fai aki ko tofia Sange pe ko tua motonga ko tofia. Mbea mahu inga tahaia. Sia fano. Ko me ko ke tu fano ia ke kakai ke tu wangi no ia ke dama ia. E ko mantui. Nai hau. Ai kau me mi pape me sia si ke finga ke digitize ai information ai fonua. Ta ke pef mari menga me ko ia. Ko honi whakao fo ofe lao. O mahino mai, o fupie mau au pito mea goini. Kau tonu pe, ke tau harea whaka ni leipe, hangi koe na eke, ngai whihui na eke he tau whonga whika tolu. Kau tonu pe ke tau tokanga, he koe mea a koroa ina akita. Ko tauhi, ko tofia, ko tauhi hotua. Na koe ia. Ko tau i mamani tator ko estate ma mea akulava pe amore no mea ngai mea ko ia. Malosia. Malosia fa malo kau tonu pe ia. Tonu pe ia. Sia ka tu ki wafe me ai. O hinga fa wa sia ko as ko i ki konga ko eni. Ko estate hala estate unga ko to taha ko ni tau information. Ko mea ko nei ho ake to tap tolu ko tai ko mate ai. Sia. I whakatonton no atu sea. Whakatonton no e me whakatahaon. Koe lao e nia ke personal. Koe wa lao ia ki koloa. Ko tongaka mare e minister a lao ki he whakauhinga koe moe mea e na atau nofo ai ane nai. Hei kai peke mahino e sea ki kai. Koe e minister mo ui e o kona o kore mai ke hana whakamari. Mea mai e minister mo ui. Whamramore na o whakahino ina ko kupu lima, kupu si fitu. Ko ia whai ai a tālanga koe ni. Ka koe ko mea ko lawei, koe tala siti koe, o kulau ki ai ai, a tonga taptolu. Na whamatala ene nai, koe pekia peha taha, pe koe marahe ataha, pe koe petsoni ataha, e ia e toko taha, e huhake o whetongi, ai tuunga,
kai fai ai whakalao koe pe e hoko atu ia pe toi hau hata ke he. Aia kono koe whakalea pe o koutui o ku ke whai ai koe ai tālanga koe ni. Heu koe ki re aha Tala City pe he ia i he potu ngā ue mo ui. Koe toko taha hoko e os identify pe he potu ngā ue mo ui. Ko ia tene hoko atu whai ngā ue. Kai e tingi pe kai olewa ke kumi hataha hoko ki he lakanga. Ko ia pe e sea e ku tāna. Ko tu mahino ia. Aia ko ia tene mau ko toa mawhai o toko taha. Nai toku mawahi at me lakanga. Malo. Mahino ia. Ko sea katu e whaasa tu mua ke whakausa mai kuru toi si beho mini ki ho more. Ko sea whamore more ke sea. Ko hui la o hake ko. Ko skona be hoko ta babau. Ko hui se o hake ki he asi. Ko le asi ko i he o mahino unga pega information ko toka taha ko ia ku ne toka information ni. Ako asi a he ko state trustee. Ako whamaro pa ke tamai ki no nga ke hui rea. Kia te hau tonu pe ia. Ko ki mea pe kwa ke asi he eksia aina wate minister ke asi he e ai ai acting state trustee pe ko ha no lireu ke asi le he ko ia hoko ke information ni i hiri ko le peki ai sia. Ko e breanga ko fokotu mai me minister lao ke tana ke mea ke lao na mo mai. Ko pe sia. Ko ia botaria. Wa me be. Ko ek minister lao na a mo tolu ko ni mo lao ku mo to fokotu e mo tolu e tana ki ke fai ki ai. Sia ko apto fa kau ka pa loto minister. Sia kata mo ke fai me a sia. Ikai na ke me amai. Me a sia. Hino. Ko ia. Ko te ke fai. Ko e ke pe ko ia. Ko anga ia mo ko fokotu. Ko fa kau na blave na nai o ka ke fa tu o ka tuangi a minister. Ko kau be. Ko kau no in line da mo fa kau na an o atu. Ka pau ko me e ke whakahu, ka meaningful, whakahu ia. Te kai hamau mau ia lao ia ise. Ko nga e toi mahino angi ai, ia acting, te wake asia ki ta whi tungo e taimini. Hei ko me au tonga ka tonga taptolu, ko hai e pasi ki ai. Ko le tu ana koe, ko whi rekoti pe o pasi. Eki, pare mea reo reo. Ko taimini ko u whi ma u ke mea hakea, ko haa koe mea u tau pau ki ai. He te whi ma u e au, o ka pau o koe hange ko whakotu whakaukau o ku tonu ke toi tānaki ai mea hange ha e tingi ki he pupu i se tesi ko u tonu ke mea mai hange e bare mea reo reo ko ne osko pe hokata waba ka hao no malo Koe se koe mea nu winke e kisa lao eo koe whakakaukau o lava pe ke tāna ko lava pe ke ku ka koe whakaluku fua koe foi lao kua whakaofo ia te ia pe ko se ia ko ne issue fe ak mo Tala City o pa no lao ia no me no pele o to algo to le ke fa manga tari ke mai tu ni ko ha ne ho ka tu han ko ni apa ko ka ta ha ia ko pen wa pu ko te me pa ki tu ko fa matala ko ha ke e hoko ko custody ko e hoko mai e alwe ke lao ko ni ko fa manga ko ha o to tom ke ne ma o ai me ko ia o alu fa ta tau ki ai ko ne tu ana ko e se o si fa vo fa e te ia pe ko tau o si no pa ko foto te ke tau tari mo ka tau ho ba u ta no ka mo e fitu na kse ka mo tam prinsipio me pa fare sia ko na ki fata no pe ke ki premia le o tu o nga ko point ko na o ha ke minister lao ke foto mahino i he lao ko hai o alkiai kapa mate ai kastoten ko me kana tau fai fe me aki ki ai an nai sea o uhinga ke letter of administration kapa o mate hata de ko ai reva to kum koloa ka ave ke framau anga ka tala mai pe lao fe pakia ke hak hoko hata ko kastodien be ko iha information tiga ga hala fononga pe heia e tu hu mai i lao pe ko ma ko mo tuan o mahino letter of administration dia ai pe kia hata pe tau whakahoko ke whakamau angai kum koloa pe ko hai ku o ku ea ka tala mai hanga tonu pe e lao ko apply ko he letter of administration te tau lava pe ngau ya ke information ni ki hano hange ko rekoti ne account banke ko ngahi rekoti ke makatunga mai ai hatau hanga o toka ngai pe ko trustee i he estate pe ko ne koloa ka hui kai ko information
ko ia se ko mau nga ia he me ko ke he me ko la ko mai pure anga tau ilo pe ku tu e ni mi ke ma o ke fo tu ha hala fononga pe ko hakupu ke mahino ko hai o alki ai ko fonga ko he letter of administration e ko buanga maheni pa ko tu ko la ko ni fo o ne o te kai ke tau hala fononga pe ne o pe a fonga tu ku pe he fo mau anga ka ko fare fa ulao ni se pa ko po at pe ke me o ha ke I he e ki mista lao ko an ko ma wai e mo tuan ti kai ke hala fononga ki tau alu ke o fata tau mo kupu ko o ku fai mai ko no ho ha mai ka atonga tap tolu ka ko no mo ni o ku ke au pito ai estate ia I letter of administration pe ko apply pe ko to koloa mo lao ko no ke custodian information ni o asi hanga ton pe ai he kai ke hanga ta haya o hoko ko ha le ore o pe ne pure ha information pa ke be tala mai e lao ko ni ko hai alu ki ai ko nga hilau ke une tu hanga tonu mai ai hala fononga ko ke fo ke sia malo ma ko tu ka tau ke ho e pure anga ai me ko du fe ke ko tu fo kau ko ni tau ko tu ai pe o hange ko me na ke me mai ka ni nai hang ko me ko no wa ni nei hang ko no wa ke ko to e wa ta ha no o ko pe lao ye ki o fa ta Nai panga tokoni nai o mai e puanga pe whakaku ia ki a kaunia e ofisa polo no hingoa. Kastote ni e panga. Ia wepe kusi pekia. O tenko ne ate ke tō mai tala mai e pange ko estatea o pekia. O lewa ke o mai ko hai e tamahoko koe ke ne tohi e ne koloa pa toki whai whetu taki e ki ai ke o mai e kona. Ai ko tu ko si fa fo mai se ni tie ko ata be ko fo ye he ko pa ngai ai to ta ko ya sai pe ko pa ngai ai pure anga kan hang ai o fa hu I ne akauni mai pure anga anga ko ne be a ko kai ha ai ko ko mi ai ha stake ko ha me be o fa ton wat be ya ki me mai ko ai to kon pare mi ya ko nga ko ne fa hino mai o ke he me ko mau me fa matala kon ne mai e va o ta no ka ko mau be ko ki ai ki ngai me ko ni ka ki ho ko be mo se ai ya mai ko taha ai ngai whai na taka koe ono li riu koe ni ke tau alu koe ki he tonga fō koe ni koe ke sai e tau uhi la koe ke sai ai whonga koho no tau I tohi koe ai whonuan mo mea ai koe konga rahi oe ngai whai tutuni ai whonuan nia I he whango futupi ma futupu o nonga futupu konga whitunga futupu o tuku I mori pepa. Nai, pa whai ki ai ngahi thesis ia koe o wheko mi doctorate. O kore mai he pure anga, pe whaatare he pure anga ki nau tō, ki nau o wakaiki. Koe mera tau pe he ni, se o ki mana wasi pe au ki ai, hono awe koe ni koe tuku koe whaitu pe he ni, pe a whai ane pe a puria. Ka kusanga pe ki aha no tatau, o e pepa, pe a awe stoa ha whaitu e, kai ngā awe al pengai whaamu koe ni. Koe uhinga ko lawe ki ai, umata pe whi whakaukau koe ni I tonga tapu. Puri apito pea e ua, ha pai wawao, kai umaa e moni wa. He kai ke lawa whakahau koe ni ahe, koe ke whe, ai tunga koe ni koe interneti ia, I whanua koe ni, I ngai whanua koe ni. Pea I ne behe, o ngata pe whakaukau koe ni I tonga tapu, ata. Koe mea koe kou whakua ke, koe ki tohi pe ia, I e ua ka umaa e ha pai, ka umaa whoki, a wawao ha pai. Peka taime ni hia, koe kai whoki ha toke tā ia. Pa kore peke ofisa kolo, ke alua tanga whai tala ki ai, kai toki tā I telefoni mai, ki tongani. I ene pehe sea, o mau ai ai whakaukau ia, pa kai ke lawa whakahoko, koe kai koe ke tunga le koe e tau uhi la, ka umai mea ngāo, koe tānaki pehe ki ai, ki mea ki. Mahino e no pere, pakutu pēu mea I pehe ho e ki pure anga, ke hanga he teknolosia o ne AI ia, ke toi
mea i peko ilo ataha ke ia o hange ko fo he ofisa kolo mo mea ko no nga ke telefoni peko ha ko ia ko o ko to kanga tu mo ko si tau ia ko ngo ia ko si tau to ma e tau to le mahino yo ka pau de mo mea hi fo pe ki nga hi tau mo ai aspika ua i he pe si walu o ko si ha mahino pe ai nga hi tau mo o nai si o ko to ki ai ai uhinga o lao ko ni pe o ko tu mo amanaki ko nga hi mea ko to tau se mea aki ki ai ko ska pu i he ko ese ko tau mua o lao fau ke lao ko te fau ka tau mua ke ka ko ko ben mo ke no pele ko e ku ne fa pe ko e wa yo fu to ko si pa ko ha pa yo ko ko ben no pele ko e wa to ko ni mafe ka ka spate ni ka to ko fe ka ta tau pe mo ha pa to fi ha pa ta ti be ha de ko e ko to ko si ko ta hafe o si mai ka kai ki hen bana tang ki ewa o no foi fa ke la no to se fa no mai ka pa yo to ko ta mano ha ka ton tonu e minister lao to ta mano ha pai fa malo mai no to tap tol wai mo ka ta ulu pe ko tu ko ai mai ko si ofa bi da mai no fa mo mo e ko he ka pe ai o pau fa pau mai ko tan kong tau nga we ko STT o la ma ta acting hangi ko me minister ke o ho ko ko pare mai ka u tau ai ta tol ke acting ha ka ta mai kai ke nel ma we fa tongia pe mo right ke information ni e wasia he lao ko STT ko ta city e o pe ai definition de ta city ke ka wai ha ta e fil he minister ke acting ko u hinga pe ni ke to ni pare via le ole ke he time ko e fa ho ko e foi lao e line ta tau pe se e kopu ko na notifying a custodian pe ta ha ni to nga i ha fa matal e lava ta ha ai hange ko ta ni to nga fa ma vai ola o hoko ko custodian pa lava pe ia o te ago to nga ha ni clinic hoko ko custodian e lao ko ni o pa u fe ma ke se e clinic mo fa ma ki a fa matal ko ia fe ma o ke ma o ngofua ia be he minister e kai ke ngofua ia ke share he kliniki moi fare maha ki ai teita toki fa ngofua he minister kai to ko e ke ka pe ko ke si ia tai plan fo tau ngau ia ki ka o glava pe o share e ka go tu mahalo ko process pe ke fai ke o ke kore mai ke minister ke ne atari ke share ka go tu e tai bi o separate pe ia ki he unless o fai kore pe atari he minister ke share ai fa matala i ha ngahi sino ke malo wa tari minister ke se a ko e mea pe ko lo tonga fai e tai ni ku ai pe ma tu a na u ko le pe ke na u lava access u me a farma ki na lo tonga nga u pe tu ai na u clinic ka na u te nga u pe farma ka ne pe ko la u ko lo tonga fai fo tu ke te ma wa nga u e po nga u malo pito malo to ta pa ta mo e mau inga fo pesa ke tau hanga malu ai ka kai kon ko na wat ko ki ai kon tau tonga talanga ke se ko tau tano ne me amo ui ko me mat ko me ko tonga ngau ke ai se ke be ko fa pa ka ke lau sai pe ko tan ko ho ko ai me pe hen ko hangi kon ko more ko ngai le ko ke hare me pura anga e fai ki ka kai ko ni tenau talange io ko mo te no inform ka to na tolo felave he vave taha io ko more ko tino puria ko mo pe tu kwaki pe ia ata lo a pe ia more ko ti ka no fu mai ka kai ia wa du na shona dala fu pe sa feito asima ia inde me ana ko hare me te malu ina to na fakango ma so ke more ke ni fu ko ti ko ni du ka to ngadu mai o kauna gure ko ti ai ko hana me fai ki ai una ke malu ko ni na to e kakai e minister se ka ta ka u fa ho ka tai pe nga o silava o fai ko e a ho ta fitu ko ni o siulai ne fa foki ai nga o lele no molo ko o silele no molo nga we ai fa maki o si fa foki ka to ai fitu tu ka to ai foi nga hi te ia na e pick up pe na ke ki pe he na ke kasi pick up pa por nga we na ia pe pick up ka ko si
ko e timi kona na o lava mai me Australia na fai na ngawe pa ko kakato pa ko na foki atu pa ko os foki ai po ngawe po le no moro pa ko ki to ya ha to e tokanga mai ai kau ransomware ia ko ni ko na na hanga ko o puke famalohi tau information ni kau ke fai pe kau taha ko ni Australia na o mai ke whapaanga pe ia defect he mahina tolu ka hoko ke whai mai pe ai nau whingawe aki pa moe wa ako ni ai meite ki koe cert whakataha pe ia pa moe ICT a pot ngawe mo ui ke whakamalohia mo tokanga ki ngahi mea ke whakapapau he kai ki toi hoko a paloparema ko ni kokoe na e hoko na e hauai hu mai ai kau kovi o whamana mana i koe a to ngani te nau tukuangi a to information ni. Ka ko mea koe ki whafoki ngā we ki e nomolo na ko si lavarere e ngā we katoa pa ko foki o nomolo ngā we he pot ngā mo ui maropito. Ko mea koe whehui e toka tapu koe lao koe ni mana tui foki ni o swai fo i mau mau. O ware pe ku asi hare ko ti whakoutu ai hata i he Facebook a pe koe ha. Koe mau ia me he fo i kau whai hia koe nai whai. Hanga he lao koe ni o lawa whakailo ka kai koe ya. Tēnau tuku mai e mea. Mahino foki na uhinga na kai ke koe whai he kau ka kai na nau whai hia koe ni. Koe toko taha koe he Facebook. Ka pau o ku nai whai pe ai kore a whinimutuan he time na whai a press conference. Ki ka kai o tonga ni. Ka nau kasio he mea koe ni o wa te nau toi hanga o whakamafola holo he Facebook a. O ku totonu ke tau hanga e tau tolu. Ai koe kakai koe te nau toi hanga o tukuangi atu ai information koe ni i he Facebook a. Te nau mo ua na tolu mea koe ni. Ai ki mai no lere atu whehui sea. Koe ke whehui e ia sea. Ko uhinga a ku ia. O koe ke asmai a he ka hoko ha mea pe. Ka ia ha taimi e hoko mea koe ni. Ko ha mea pure anga, e whai ke kakai kon ko koe nau rei ko ti ko he. O kia ha mea te nau talamai, te nau inform e kakai kon ko hana tole rei ko ti he vave taha. Ko kuhinga ke hinehina uri pe tana ki ha mea ki he. Iyo ko ne hoko pe mea ko ni, te mau compensate mo tolu pe e ko mea ni whai. Te mau talatu katoa mea ko ni. Nasa ko mea ko ni nusila sea. Nai whai e pura ngaya mea ko ni, vave taha. Mai o toka tapu alu whehui. Mai ukai as mahino pe ane nai ukai kawai la au e koe ni. Whatontona pe sea. Whatontona. Ko mea e koe mea whakangau e ia. Ko ki whemau e ke asia halang. Ko ni hoko pe mea pau ke e whatongia i e minister e ke tala. Ain pe kona e whakahatu whalerean mo mea. Pe askoe pe whakaha he press conference o ilo. Pe whai ngau e ki ai. O koe ka mea ke te asia halang ho to whatongia ke whai e ngau e koe. O koe ke whemau e halang koe ni. Ko kakano lau koe ni koe malu. Ko tari e toka tapu alu? Aia seo. Ke tukon pare mea aia hange pe pure anga ai hafu puranga whakawao. Whakawao pe aia mea. Unga ke tukon lao ni talamai. Tuhui pau mahe lao ai mea e hoko ka patu ke whai hia. Koe ni aia whaingofua pe whoki ho tari a koe ia. Lahi apito pe ho ngahi. Ko toka nga hoko i whakatahana alo o toi he e tau mea mehe. Tau wofi atu e ni koe ki he mahino. Tau loa tonga he holo tau tolu ia sea i he ngau. Ko whengai ni ke whoki mai ai tau mea mai ai e minister pangat. Papa u tau no? Ia. Sea tapu mai whituna me mi pae whare. Sea koe ki whotu whakaukau pe mea. He mahino pe nai o hake pe whoki whakaukau ke aha kupu. Ka mahino pe whoki lao fo o weni koe whotu e peke whewheke. Uke mawhai pe kabineti ke mo whau hatu tuun. Pe koha regulation e lao ko ni ka tau unta tō mi ai. Ke ni whakahoko ai processi ko, ai ko tau whehu ia ko, mo tau tai whimani ai, mo halanga ko e alu ai. E koe ngahi lao pe ni i mori, a koe o mai pe ke whakahoko ko hano ngai tuuni pe malua ngai, malo sea. Ko kutu whakakau e... Koe sea. Ai koe mea tonga toanga, tonga tapu tolu, tonga tapu walu, wawau tahano ki he ngai mea, hau ia he tuutuni, regulation. Malo. Ka tau unua tau toluia. Tau unu, ke tau ofe palo di, ko wai whehui, ko whakampe ke ave ki he ik minister mo ui mua pia moe lao koe ni.
Ko tui na mo mana tu ipe mo mea ipe balungo fulu hi bango fulu na to fa ma mai lahi ai ai fa hinga foko tua na fu mahino ene pipihi. Ai au gai ko fainga foko tua ko ya na ai gai a public interest ke ilo kakai ke ai ko no hinga ko kakai na mo ua hi foko tua ko ya ko ke fi lo to pekere aki. O waha halau ki he lao ko ya he mahuinga fokia ke ilo he kaunga api mo kakai fitu ko ya malo. Sea. Ko lao ko ni ke ne malui ai to taha ko e o fokoutua. Ko mea kona ko ki mea mai ai na e hoko pe na e ai e taha o ka nga wena ne hanga tukuange kana tau te ai to taha ko ia. He o ku kau pe ia I he tutu ni nga we ia ai pot nga we moui he kai te ke tukuange ha information whika waki pe a moha. Kada kai ke pehe ia o mahuinga ke ilo he kakai ko no hinga ke nau whaka ehi. Ikai, o ku maolungange ai to tonu, ai to taha, o ku whootua. Malo. Malo. Tuan Abdul? Ase. Ki me bi fai toang ke to ki fa ka bi ke ai misa ka mai puleanga. Tau whaanga mahi ni foki ka pau kwa tau apply ke ya tau license. Ko me pe fa ave ke CEO fai to ne CEO ya pau le va ke lot mama he ke tang pa ke tang ke minister pa fai no le va minister ka ke tu hela ko ni o ko ave ke minister pe fai no le pe minister ko nga pe nia consistent bo tau fonga fa nga we aki pe ave ke operational staff ki he CEO pa to tang le va ko me ai pe ave ke minister ka pau ko fa ka na ke tu pe ya we mista sai be mar ko me be ko fai to gang ke ko me ko ni ki he electronic audit log ai ko hinga ni hoi me mi pa ki pau ke tau hi ai fa matala pe na ha me na liu e hai I hinga fa matala fa ka tau be ke mo ui au tau hi ko ni ha fi tu kai ke mau pau pe ko uhinga pe kua ha consent he ni ke tau hi ai mea ko ya pe ko toku pe ya ke tau hi ai a tita o tit ko ya pe moi wa pe sea ko ha lo ono tau hi ai ngai fa matala pe he ni tau homo fulu pe tau hi pe ki he os ki he forever ka uhinga pe ke mau inga fokia ke mahino ko hai ne liu ai tita ko kana liu ko hinga ko so document fe ai ko kupu ho fulu pe se tu ko pe ke fahal tari me porianga ka ko me ko ki moa aba be porianga ya al pe ke mista pa final mista ka ko fa ho ko pe fa anga ma ni ave ke CEO tangi me ai to ta ko aba ko ki loto ke CEO tangi mista final mista tu ko pe de kwa tari alo ko se ke Vai mi areo. Estamos na ipe ke u tarea todavía tau hele koti ko tau hele koti ai pot nga o mo u tau ni ma ki tau hongo fulu me he inactive ai au ka ki to na ki tala fa muy pe I he ta uni ko ya ki wa to no ka pa ko to te ke to aluangi tala e lava le vai ke to a hole koti ko oktuku kehe ka pau o ku iai ha whakoutua mahu inga au pito na ke pau ko whakoutua peo ku o mai ko tala tale hunga hange ko hufanga whatapu pe ko ha maha kikili he ke tau hia o loloa ko ngai maha pipihi e tau hia o loloa ka ku ka koe inactive I tau nima ke tau hongo fulu pe to koe tau hongo fulu ne whangawe ke taim koe ka koe uhinga ko si koe ai space ke whai ai hono tāna ke u rekoti I pepa na holo ai koe o tau nima O ki fe ha ne pekia ha pekia ha taha na
Ko ai pe mani rekodi ai. Ko ne pekia ko once pe o ku pekia to ta ko ya pe mawa tu pa mo rekodi ya ai potungawe o ave ko ni ko ki he fai de sisita pe mo hai pe he family o ku na ne fe ma we rekodi ko ne once pe o fe ma o le vai ke to ko hinga he kula he fe ma ke space malo ho eki ko tu ku tau wa ki o to ta to. Se ka ni la ma wi nga pito bai. Ngarian fe ke visa mo wi ke tau nga. Fo abi ko me en fa mo wi ku nga ma wi nga no fa no fe nga ke tau hi se. Ai ko wi de me ko na ai ko ai tau hi ko te ta. Ko time la o ga pa wa case tau be case fa lao. Au fe ma ke tau he te ta. Ke tau hi ko hinga ke fai nga we ki ai. O ka provision he ni ki preserve ke tau he te ta o ko hinga pe ko nga case be o ka preservation of data i lao ko ni pe o ku nga we tu pe u la o pe ia ko si i mu pe ko tau hi ko le ko ti hangi pe ko fakata ku mea ka pau o kui kai ke to e ha ko o tala i ta we ni ma ke ta we hongo fulu ko ki to asima e ka o kui kai ke ai ha o le ko te ko e pe ke ma na ke ma ha ma ki pipi ai te ke threaten e ko ai public health pe o kui kai ke ha ta pe ka ta pe le fa parani significant medical history kapau ko ke mau ha to tala ko mu ka ke ha significant medical history e lava pe e to oreva a ho a fa matala fa mo ile re ke te koe malo se ko fe be fu ko ya i ko nga sometimes o about tau fe mau ke fa ha fe ko mi fa mo ma pipi mo me o tau fa fe mau ke te kope ke te ita ko inga pe ko sio ke ai tai me di ho pau fa ta ha mate ha ta ko ki lava fa matala e pauleo ke te ke lava excess te ita he te algo o fai fa total ko ia ai mahalo e misa mahalo ko fo wa mahalo ia ko apply mahalo pe ai pot ngau ko ia ki fa mawanga ke ma preservation order ko order ke tau hi ai te ita e ko guinga pe ia na lele ai tiri te ita ia kau se kau ne afeki ngahi ngawe ke ngai kup ke purianga ke fai pe sio ke about na to kau pe i regulation ni pe ko afe mai no aki kau nga ko time ko ai ki tamate ai pe to ai te ita rock check pe mo ngai va ke fa pa pau o kai ka na painting research ko investigation fe kau aki pe mo te ita ko ya ki mo atam te o puri au pito even about ai pe ke print o tau hia tu fu ko pate ko uinga pen ai ha me tai ko hinga pen au ke ngai keisi o ku tu tai pau e ala to fai ha sio ke ka mari a me ko na me ke visa hange ko ni o pau ko ala tau ia kai la ko tamai ko ku ke ia covid ai deu ko hanga disclose information o ku te tom ke tala pe kai pe te aba ta un ke he pe te utalangi ki ai o wai mahak pipi ai to ta ko ia ai ko hinga pe ke fa para ni si ai public interest yang confidentiality ko information tau pe o pa ko te vita te o ala to malu te vita ka hanga te vita ya o ai o puke e ka ta mai ni pe ko talang ke ka ta mai ni hi ko te vita bo wi le ya pit kai ko fotu fa ko pe ke ko nga pe ko reality he time ni o kai ke fa la o capture malo ke bahino ignisai malo se tu ke me ko ni ko kia pe ai ko fa malo ke o mai ai fa kau he ko mon e ko pe fo ke policia ke to nga le ko ti ko fu motu ka ko le fa kau ko me ke alu ka pau alu regulation ka mo on ni fa kau pa ko fa tala no ko ne nai ko ke tata center o ko tata bank o ame tau ngahi historical tata tau hia. E kono moni e au ngai
ki he whanua e kahau. Ha tau si o loroa ka historia whainga mea ku hoko. O ku iai pe a whakamatalaya. Pako mahu inga inga ki ha tau tata senta ha whetu u. Hange ko tua pureanga. Pe ku tu i tongan pe ku tua pureanga. Kau awike tau ngai whakamatala pe ke tata pengi. O tuku ai ke malu ia. Tau whoki mai ha tau e hongo full men pe wanoa. Ko ha o ha whaahinga ia wha nau whekumi. O ilo ai. Ta oe ko tau wanoa ko mehenia ko kaito e suka hata. Panau ma whakatotolo i he tata koe nai mau o mahino ai hono uhinga. Pako meu mahu ingai whakau koe koe ke aha tau tata penke awe tau ngai whamatala tau. Ko hono wa koe o hake koe ne ta oti tu lok koe ni ai. I mea, i o kukau ia tu nia ke takitaha aia kai lava tau sio, mo lava po eksesa taha ki hane re ko oti, pau whia mau ke li liu. Pea whai ake ne consent ki he mea. Ka koe mea whake ke trek ake wa li liu noa ia. Ai tau whakamatala. Ka koe mea teknikare ena e wanga ki hei. Aro, bito, ko iyo, tō taptol, ko mehe kua pana ki au tau isi au ofi. Mea mai tō taptol. Sia, koe kau whoki hange koe ni apau kua hataha. O whia mau ke consent ki ha mea. Whikau mone mo ui, kau lotonga pongi a ia piu unconscious. Ko hai lewa tene awe ai consent ki ai. E tau mahino i whaalau e koe ana e tau whiha au ke parents. O maureo koe kia parents ku normally alu ki whamau anga. Ka ko hinga peu i he lao koe ni, koe hai process koe ke o mai hango fua, ke whai ai hanga aue, ke tō taha whainga tā ia. Ek minister? Whangawe aki pe next of kin. Ai ko tō taha pia wha mea ange pa moe tō taha kōk maki. Kaki wiro whakalao kini, but it's usually the next of kin. Mas mea ia, o kulama pe o ai o stoa here ko ti, o ku consent mau pe ia ke ngau e aki ia, even though apau kai ke mau ai tō taha koe next of kin, ke lama pe hange wai whoke ngai mea taimini, o ngau laha ki mōri, o whangofua ai ke oa to resuscitate tō taha e koe ia. He whangi information pe he, pe kulama ia o tauhi, i information ni pe mo ha Segi tokona tu pe. Ek minister tanang panga. Koe kupu atolu koe lao te hanga whakamatala i mai ko hai. Tene lawa o atu e consent pe whangofua ke whakamatala wa tā ko pekia. Kupu atolu e se. Maro. Ka ko mea ko tokang kia toka tap tolu. O kai ke pehe na e kaui ha mea na mu wheme aki ai e pare mea reo reo bea mo wawau taha ono. Ki ha mo whau tūtū ni he kabineti. E whangi mea i ki pehe. Koe ai koe lau whuke e mei i he whakaluku fua ko hono toki mape i koe a ngahi whakaiki ki. E lawa ia huu he. Ka koe mea oksai tau talo koe kia he taimini. E ha he tau rea koti. A ngā koe ke whai. O ka pau te tau au ke level kono whau e ngai tūtū. E huu re vai e ngai mea kono tau tano ke ahu. Malo. O ku haa mō ngō iho eki. Tau mau e mahino ke tau pālo tia rewa e ku se owa e tau taimi a tau tolu. Wa whakatū ke ai? Tau pālo. Lao whikawalu wanoa ua nima. Lao whakaanganga ki hono malui o whakamatala tau taha ki he mo ui wanoa ua nima. Goe o ke loto ke tari lao ko ia, kataki o hika ko nima. Siawat ke sa suwarintu sili aintei, 17 do mo ua vei vostaka, moaret nuku sami waipulu, ek mista nga flot funwa, ek mista mo ui, dan was ke ladu, ek mista tak mamata, ek mista na nakpanga humai, ek mista ki muri me kau toa nefio, ek pere mia leo reo, ek mista fi whakatau aki, ek mista ngowe, ek no pere tui hangana, ek no pere tui fitu, ek no pere fohe, ek no pere tui whakano, ek no pere vaea. Loto koe te ke loto ki he lao ko ni, koe kataki o hika ko nima. Koe he whakaloto pehe, ek Malo. Ek mista ape ko bau pe te aha mea ki ai he koe nukua tari ho lao. Ek mista mo ui. Sea pa moe tamsi pinisi ka mahe ai tukon palembia ka ko palembia leo fafonga ignope ka ka no pere ka mai fafonga ka kai o ata famalo e fini motoani i hono tali o la mahu inga koeni
ke maloi ho tau kakai ke ua na hanga e hataha o ngawe aki a ngahi whakamatala ki ha mo ui a hataha ke whai aki hano lumuluma e hataha pe e to o mea i hangahi to tonu ko uhinga ko e ko ha ngawe tai ofa a ko whamalo lahi atu ka kimu i hono tari o i laoni malo apita. Malo, o kata ki tau iri o wharearea malo. Tore whare ki o ngufuru o kompong. Ko e Kristo ki o sisu ka es mawhalau tō tamai, whihla mare manion. Ke te ki tau tōko tō hauan whaipetangata. Amen.